Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lomutamo fiele mafaya upuna famatala Kuanu berata sifo ioe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa Paamua muale atua Oia olo ufaamai Ao maini pua puanga Faamalo situ maupea O te alofa iate oela usamoa Le mafai o nanamu Maupea o te alofa iate oela Usamoa La Usamoa La Usamoa Fa'amua le atua o ia o la ufaavae Ao maini pua puanga You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tuwa e seatu, siaki mua mua o pepa balanga I le malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tuto wavandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalerolea I se vai matua I maa hofa tele lava lona mātua fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa fulu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau I lalo se fulu lima watausang. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaali leo lau City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga papua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili la valo ai ngamon. Le whanayolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasu Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. Keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, 685. Mo le whaongai no le. Sai fu manue malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika.
Aisea, awa e tā ua le mato ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Whaatalofa ma whaafei loai I fia fo I amatalia le tātou porkalambe le reivanga o le fiafi ina ua se 10 minute wa te nei le tu la fa I le tautua whaawau ma le tautua whai pea le Blue TV ma le porkalambe o le tauta iai malo atu sa mo le pale le reivanga o le fiafi malo le tautua malo le tauatai whiau mga luenga o tiu te fo I ma whaiva sa fita itunga ma fita alolo ai lo tato watunu ya mai lea matafanua ile si ufanua ya o matafanu voi ya I tulanga o monga mapu pue ya fe foi le atunu o le no fuanga o lo e sila mai mo mai le dei vaenga o le fiafi ya o le ona le dei asiata se mai foi pe manga ngalo le ya se tato au mai au vatu tatou whasoa, ia, mo tatou talatala noa. Tusai, o me foi o lo tutupu lo tatou soifuanga, e le ngata o le mea o tutupu whaaloto I whale I o tatou o tunu I Samoa, ia, o me foi o lo tutupu ia mantou I New Zealand nei, ia, me se foi nisi o le lalolangi o lo tatou o lo tau soifua mantou o lai whatalofa lea, o folo fatu patalofa I le sofa manu malo Yesu ke riso o lena maliu mo oe maliu mo maliu mo I tatou uma na ia mangalo maui mangalo mea uma e ala ilo na toto pa ia e leila sisi sua faisili au na ofiafia o te whaatalofa atuai vai atu fo ile mai mo mai ia nisi o le tootele o tatou ia pe o te vai atu loa ai ko meni whaamanuia mai lo ma whaafitai mai ma whaamalo mai le fionga te teifono mai Brisbane Queensland o le mafutanga le ainga fast ia o le matua ia au peipei nga malia tapuala ia malo la vale soifua manuia whaatalofa ma o whaafei loai o tau Samoa o tau whainga Samoa ia e pea no whai atu ia so uma e leo se au ngatao asiata ia a me oro
o matou faivai o matou vaisu ia faafale uporu ioe matou te tapena faafafine toʻaga ma paupaoina sa ma faiga o Samoa mai le la fitia e se ia paia le la agoto ia e mai foʻi le motu fo mai o le motu sa o le tui manua se e paia le motu tele ia amata mai foʻi ia i le fale niu sa se ia paia le fale tapau o aʻu matulaga ia e le auga asiata o matou faiva ia ae taua o lea ia ina nei mea ne ua sipa se lamaga ia aua e leia se poto na te toe pulumafua Samoa o le fua lavelave ia e faataʻaloloa la ma faatini ia i malae ma toʻotoʻouli ma toʻotoʻosina o le tatou atunuu o tou faiva ia o lo tou fatuaiga tausi foʻi lea ia ai o te fiafia aʻu ia au mai le suafa o seaʻu o Iesu Keriso o lē na maliu toe tu manumalo ia aua e o le suafa laualuga lea pei foʻi o le malelega le malietoa nai poutoā ma poesi e mese foʻi taniu feagai ma le ata taunuu lo le tala lelei ma lele le malietoa magonu lua siufanua ia o atu laia e fata mai misionale io si mai wala va ia upu e faailoa ai o ina le ala tatou fata faafuata i ua ma si i taimi uma o no winga ia o le tala lelei ua iai le faaatoaga o mea uma lava le ala foi lea ia aua voinei pei tatou o tagata e togi le moa ae ule afa aua e iai isi makai o le agaguu ma le faasamoa e pei e fia e fai faaupuga nei e faaao inai faifeau ma faaao i le aufaigaluega totofi e le atua faarupega ma mea uma ai tua atu o nei manatu ma nei lagona o la e manana o faaao ia latou ia ai o le tatou porokalame ala lenā e lē mafai ona iai se suafa na te suia lau faatalofa i le aso ma le aso e papangu fo ia me o le aganuu ia pe a tatou o i malae faitaulia e a tatou mai fola faapenei tasi a le suafa e laualuga ia te au na o le suafa na fua ai ona outou sesena mai le o ke gofo aku ma maua le malosi auāaga iai la sesi suafa e ese mai le suafa o Iesu na taʻitaʻi mai a le soifua ma le ola ia ua uafi foʻi la i gai suafaga e faamuamua ae e muamua le ala le alai ona famai e mua mea matautu sa pe mua me momori la au fonga o uma upo le tunu tau te faamua le alofa ma le agalelei o le atua o ia na lavea ia oe o ia na lavea ia e iai se mea na tupu lenei aso toetoe a afanoa i lou soifua le ke mai moa mai e sa o lau tala e iai mea na tutupu o le soifuaga lenei ae maise le savaliga lenei aso toe lo toititi a fainai oe o le te mai mo mai wa taunuu le fale ma le manuia ai koe kiki ala vea lau kaavali kiki a ele o oe na fatamala le tangata ua le soifuaga lenei e lē o tatou foʻi e faatamala e afuai ona tutupu mea e mafai ona avea le faatamala o le isi tagata ma mea ua afaiga ai ma lesi kagaka ae iai la le tagata o lē mai mo mai o te talitonu mo i oe la e matuaʻi faasa o lelei mai laʻukala le o ke fai aku e ise mea na tupu foʻi le falefaigaluega toititia e talai faaperetania foʻi le lo le niamis e ke aru ese loa ae paʻū se mea i o aukafa po le alava a pe palasi mai ia po le ase fiki mai se mea see ia oe ona e mafaufau le leai e le o le laki e leai gi laki wa me fai laki mo ka lo fo ngai o ka alo me fai kupe me pena laki me nga ai a fai na toi titi a e ke savali e se lo e tupu se fa la velave ai fa sao mai lo soi fu o le tua le nana fai el me na ya we e le le ngang pa yang musu ko lo se lo savali e se lo ai a ia fa pe fo yo se temi fo ile le lai o fo ngai ka Ioi. Na utala le te fai atu. Ole o te fai atu pea mane si tamai vaenga lea. O lau ka kalo i lea tua o te fai pea. O te tatalo ia aua ne i o uva ai e ni tangata. Po o se kangaka.
okay loa e le mafai ai ngo ongo sai ke wo react se me o ke afia ora o ka kalo nga le ke ka ua ku ya o ela o ka kalo e oi ole o tatalo le na o te fai atu pe o te le na tia ya auto ai ngi se si o ke loa e fai kala ele professional fo ngale ele kala ngoi issues le o tala aina ole fai tala leanga ma fai pona ma fai tala fa tau suai o ke ka kalo la vai le tua ia fa mamao a se mea o ke va ai ia wangi ma fe kaubi ia vai se uma tato ese situations e tupu ya oe ma ele carrying ai oe le ku ainga weight ma mafa o le ku ainga pulesa fu le carry ma ko ngai le fa sala lau ona fu te mata mai e fa ya oe me ke ka kalo ai oe le tua ia pui mai lo loto ia pui mai le tu langa fu pena waula ola o ka kalo nga te talo i le tua ia awana i mafetau tutu ma tangata le anga o kere i loa pe fa fea o nga o kango react i le upu le tua e sao ai sei o fa yaku ala ukala le e tau te fiu e la unga le mea lea o le awarika le anga o le fa kanga le kuspa ia e o fa yaku wa fia ni fai fe au o pa u mai le mele o le fasi o kangaka ale kau ke kala ngoa i fai fe au ai ngi kangaka e mua la inga le upu le akua o kangaka ia waka ko ka u o fai fe au le o tato uma tau te o la ina mua ai ngisi pe o le winga la le o te fai atuai ai se si e kakaunga ia e kakalo ia fa akau mamao a oe male olo e kai pe fai oe ma fai mai ke ola wa kalo wai pe te fai mai nei ya tato fa mangalo asiata yes of course that's the aim ole fuafuanga a koanga ole soifuanga ia maua pele ongo sa ai e va ayatu e la lau mai lava ma aka ma me pena le wingola tala ai le tala noa ini issue pe au mai yangi mafua anga le lei o isi la kaimi e ke le fa kali le kula fongo e se kaimi o le mele ya e si taimi me foi le ina tato wa afia o le si taimi wa foi a kau go through the process o le tula fono le mi e paur kaimi e o mai e kupu mai ia wa ai au la yo la u te talo alo fa mai le atua pui mai lo taloto ma au ia o ka kami ku ia ai muso ku ka kami ma a fionga le atua e fa kanga ika yes fa mai le fionga le atua a e ita awalangi e anga sala dalanga le ngoka kalo fa kau mamao aku ma fa ke mamao aku se kangaka o lai lo lai ka ya po la fo ke ika ia le anga o le ika e ro ka ko ngi angelu lai fa mai a e ita ai la me siri aku nga awe ke faya aua ngi e anga sala lo no vinga e manino le sfina ngalo Yesu o le ika e kupu ko ngor kangaka pe ai se me u fa le ko o ya Yesu, even Jesus himself, he was angry, he got mad. Afa ye kere mawana mengai kuspaia, ngo winga ile ilava lau fai tau tuspaia. Mafua anga le nana laina lua tule ye Yesu ko kongo fa kau, wa fa tau tangata, wa fai maila ko fai nga filima keki ko kongo maru long kama. Ola ngala ku Yesu fai ia o mau pelo to fa mangalo ono o mea la vai nga yo fai le ai anga e kala ngo amerikus pa ia nga wakwa sasa kukudi
Ole reaction nga ole reactor ka kala ere fi waika. Nga ire me ke ka ire me sa. Yana nga ko kiro na ko kiro le runto dua ma kiro fa ya wala la sa ore le fa mga kwa siaka ma o nga olu mai taita ya ese mai la me foi le o ya pi paro va ese mama o mala me nga markanga ka foi o langa nga kula ira ka fa pe nga so to te loto e tanga tau o vai ai so le le rua kala noa le rua tala noa fa soa kan ka o vai so fonga ngai or mo kwale loa iska ka mo kwale ka usua or mo kwa va papa ore si me mali tau solo mua mai tangata fo ie fia ka usua kama mua la ngar vale ai take amerikana palang so you can give but you can't take e ke fia ho ile ke kongkongi pe ai apa mai lo liskan ka ya pe ya oi yang ke ala ya le wa ki fam pa vare so voro va le ai e se mai la to ingata ngatalna ma lo no sai ai ika mo tatou ia le ita ya fa mai si kai le si au feeling nga o wika ke ro so ka vale o drive for fresh air ioi le mali yo ka ko sa mo se ko ka fa mai o va ku le si o la ai ki fa pe ai ka ngiru ko rua o paro va me so I just get in my car and go for a drive. Ovaku. Ai anga ka ngai lao sa mo kai mi fo yor makiva man le ka ngoni mai le se ka avali. Waranga de wa style ngai. Wa ka ngo wa skyli fa pa langi wa menga. Ole solution pa langi. Alo difficile ya tu ya ta to sa mo ole alo solution. Ngai ka ngole picture lo ma fo le yo ska avali ku mai fa fu. Ole hala me fa. Olha lá o me faz. Nyango foro la ukama. Nyango foro la ukama fa matori. Ya ai sa fo. Ya rongo winga ko i wor vele ngor ba. E ko e te lo ala we o Samoa. O ie ma wale me oro vango le la fa ku er kama oro vango le ke alo ke ka fa o ke fa haf. Afa pe oro to lo wa isi fa finge so le e makua mo musu e ola kai ko rua e ka alonga e fa afu le fiafi e si fa finge matua mo musu e ru kama e ru e voli le pakare le pole voli le au ka fa pero sole ya or ku ainga or kariko ngwale ke kadi ai kamanga kama fonga le ska vale ke ru ki kanga driver nga paro wa i ka inga me kerora ya afura o ya ala fa pe quero se mera que e ku que ele me levou de vai wa umana tala no mai ia se uso yali atau wailana aikia fa mai o wikangi o waruroa koso mara aku kapuru la ngale mai vai la ia ilo maku wa tahanga o meu do poro Ovaku so ala me que de fai mais aí e quero cara o do fofinho mãe eu não fui ganhar de jaca aí se o que cai o que rica foi ele o fai mais me guardo hammo cosso lo mara aku capo ngale aí ngalo kangwa kusi kai ngala o kangaka ku urungoti ova ngale ava se I mai lo mana ukamala pake muanga le urukeli le urapo ako ya nga se I mai ava o oelia wa ovalo wow ya ova ko ya ngale e ke ai lo wika va mai o le ngimo la vai amai asi o le ngimo la vai kuso le mama o le alo le polo o le drop fo nga oro fi
Vaku ia ko ai si fa mai ia vai ko foi ia o sko ingo mai fea ia kusi le ngo fa ai ka ko maro ka kusi o polo mai fea ku i polo le se ia ere si se ia ere si anga paki wow ia pa vai ko le kifa va ko le la vai mai au vai la ele o se polo o solo vai ko kifa ko le no mai. Oh my good boy. O vaku. Oh. Ai fa fera pe I kai kia. Wango fa ye o fa fera ha wa le po maka ke le moro ngo ya po ngai kong. Mai le ai la. Mai asi ke fiu e ka su ese meu ke kai. Mai o ke fiu fo ye kusiro ngoa asiata mai o ke ka kusiro ngoa o polo ya papai. Fiu e kusie pepe e ka ki guiraro ai le o la res no meno. Ia lela wa vaku al fesiri la ia wa wanga ia a godfather ala fesiri o e la fafingi o e le kinga le ke mai mo mai o le ala la aikia ka kia ia le drive awangi ka ko mai le get in the car and drive and go for a drive no o le wo fa ko o skaidinga o solutions nga palangi lela ofisiria ku ya o electina sa mo o le ala solution pe a e hikar kamalo ya so fa sanga ka ko mengi o le ko pe mesinga o le ala la solution pe a fa pe wa ika ir kamalo ya ai sabe le ai vai esar fai kala leanga po le ha for ka ma fa e uma fa ya kale por ka esar fa ma ngai kele ia kenyo ese Bridget tala o music I like that ele se skater pa lang yo skater ka ko sa mo awala ko inga music wala nga e fesiringia querer ko inga solution le awa fa kai o lo ke karango ko le kai ro ko lua o le ala le music le la ka I hope it's a church music ale ngano wo ko fa papa inu ngan musika voi de ke ko manku ai le si foi fa mai ia ana maloi olo aka e maka ki olo waka maka ki kele I kuora uka o masi fa mai Spain umar kupe ai oh boy ka fiola ale luaria divorce or separation oh too much ya ka ko ne Miriam mai stolo lui fa kari se moe ai se vai Mandela mata vai ki poki vai vevela ai lotu su a chase ka ko yuta alo sa vali le paka a maile oh yeah sorry sa vali ya niva laupua kongi lo e fua mo sorry tino si Jeremia alo le pinko esta hunt alo tusile ngo ile vai mo ai fala eloi e fa ka kala fu ai ma ya ko ngas ke dilia oh Susana fa mai o aula o te alo e fusi makisi ai kau krasa pulo le ya fu mo ya vai kako aku sapina kongi le ulo vai la o mai o mai lo o mai ka ia oh my good boy ole la o ke le o fa ko ai kanga ngole fasi ai forga malo ka kia lo fasi ngolo ko ele na o totina auto feita le lava ku fokuanga sia tata toro malolonga mo ke lo le I kat fara or fokuanga le mo auto a to feita ya mato
feita o toutina ona e alu la ia lea e fainia o me sui Makoi. Okay. O mea mai ke mafau ngoi ka sui. Alo e fese ku kama na ia vai. Ela fa kula ukare au ko. So ia to te ola fa lili. A ko le fia I kama. Ngai fa pero le ola ukala. La e maka la ia ila ua le fa laila pankeke le a. Se iva aila pe ke le fia sa wiki. Ioi ai fo e manga o wa o hanga ia ke lo o hanga ia ioi o ke fa no so a fo ki ngale ainga io a o ngi fo ngi me wa ko wika fo le fali ai vai la ia ke fa no longo fo ki ngale ainga fo man ai fo e manga o e fa lai mau e fa lai mau king ya mai ai fo o do le ia wa fi ai se steak le fo wa ia o so Tato e se rica e se makanganga. Io ole ala me fai. Ole ala solution. Ya tato won marolonga, A foi mai. Te fa won tato proclamer ne manga le fe. Masika ko su me po fe o ka fa o godfather. Tato marolonga. Oi. Go. Come with me. This is where our adventure begins. Paamua le atua o ia o lo ufamae a o mai ni puapuanga paamalo situ maupea o te alofa ia te oela usamoa talo Samoa pelele I say yo upese pese atu mafamatala Lomita fiele mafaya upuna famatala Ua numera sifo I oe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa Paamua le atua o ia o lo ufamae a o mai ni puapuanga paamalo situ maupea o te alofa ia te oela Usamoa le mawhai o nanamu maupea o te alofa ia te oela Usamoa La Usamoa La Usamoa Paamua le atua o ia o lo ufamae a o mai ni puapuanga You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Afio maya lo ainga le no foanga e matua fata waina I so o stangata a e fata pena I mono tu wa jato siaki mo mo pe balanga I le malava le tele ona e anga ine lo tu to gavandi o lo o yai le tato VIP terminal ma e fanga solo I loy the security ona e ulu fale ro lea I se vai ngai matua I ma ho fatele lava no ma to fi le fale ono airport VIP o lo no winga o oe o se tangata matua ta ua tele ya te mato
e te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se polokalame i a mātou wala ata ese o au mea inu uma ma tau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomu a o whaatari ai lau whai malanga ese atu o nei whaamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa lima tala mo tangata mātutua ai lua so lima tala mo whanau i lalo sa fulu lua tausanga e paulava le mea te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City i le taimi e te taunu ai e te whaonga ina so o landa se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana mo au whanotanga Zoom ia po ni mahalolonga popua o ta pena i lau whainga mlanga e sili lava lau ainga monu le whanaiolo airport VIP kwa we will not hide. Famalosi keep the flame alive. Ya, toi fa talo fa tu jali mo por kala me levanga le fiafi. Fa fila ya tu Godfather. Ya, malo se fo mulu ya mlange mama. Kalo fa siaka. Ya, malo fo se fo mo lange mai no. So ka po kala mo marka ko po. Ya, kalo fa sa mo. Foi la vo e mai mo ye ya, alo fa. Malo fa dai. O te lo le te ma wo maya si tatu tamai exercise le fa ya tu nei lunga. No fasili i nei tama po le ase mea e fai e le fia le tina. O le kele lau kamalu ke fai kawaku e o e kawhawhau. Maua piwa maua ni awa nofu i le o ai loa e kawhawhau voli la ka pi. Pi e sao loto. Pi po karo sao loko. A lau ke fasili aku i ki ngā. Ai saura kari a ki ngā. Surele e ringa o le vai vela le meri saura ki ngā kari. Wangi kari mo kau kia ki ngā wenga. E koi ki ngā umale sau o le vai vela o vai. O le o ngā mua asa. O le microwave. O le wha o ngā. O le mako. Soli. O le matua matau diali. O le fefe he le whainga o kako. O le la whai e ngei soli. O mea kau e ngā mio le lei ki ngā. Pai whanei ngai ki ngā. O tau tupu le mele ia oi. I reka ngai kupu. E ma fai kupu ngā mio kia. E wa lai le ala me fai fo o polo o polo ka polo. E wa aso e wa o ka mo ma la ka nga. O so le ma wo ma ka nga. Oh, yeah. Le la so ka fa ka kusiri ko ka polo. Ai sasa pa no le ko sa ka polo. O sa le video sorry. Wa mai o ko ka kale mai. O fa ko me ka kale mai ki nga o. Sorry la fio le kama. La fio. So ia fa pega le se uringa fusi fa kio fa wanga skai o ka uma kusine go pe o ke sa la video ki nga go ke ka sa video ya si pe ma ka sa la me fa ai fa kula ki nga no video ka fa mo sole fa ko ko dia nge fef mo go le fa mo sa bari wo ui kai ma nga yala ke lo la oi pe yala nga paula nga me le la fia join na ko i lo ola i lau ako ka po le mo ko wa fu mo go me fa I think la for the first time le la ko lo la e ka sa po pe a fa ye work fa pe nga work yo ka me ba ko mo rimong ya ka rimong so o ka rimong o sa ro fa ko rimong se fa ko ko la fa ko ko e ba ka ro fa ko ko pe fa ba si Kado mara so fa ko de ba ko winga oi. Não sai foi ka wol. Wa ese ala le mere o va ke ro la oi. E yaila e yo winga ia fo ile le pei o ese tangata o le ale upuro ke ka usu esu ea. Pe se kanga ka fo ile le ia yo e ke mamana fa vai lo atau. Fa lo kau. O ka mo me ai o ro piko fo ile ile ku ule nga fa mak de ke mak van watu. Foi le pio me ke faia wanga o le au pingi au ingi kia ma sangi o vai skai lea kamba foi le pio ko ngo se poku fai ai me fa penga ai mai mai diska e la ke ringa foi ngor vai le la fa lo ka wa no tua e mai ko nga ba e me ska pi se limong se la kinga mongi ka fa penga le la wor kamba ko la wor makalafi ai fai me yo kas ya la o fai ai e so nga foi voices e ale tribe fa ko ava no atu lo que foi e man ko le fa e ya le o ya vai
Oh my god. O me ni mo la. Kilo la oi. Wala vala ngai ke pingi ai o di ia. Na, o le si o no ko o ke sa ma mangi la o ye. Mai fa de kanga o e. Ti krele customer. Au sa ko. O se kama o ile a kare fie pe ba tu foi. Pe fengo pe fa pe lo la au dia. A kare fie ko ai. O ese manga oi ya. Ya ko pa ko fa pi. E waka o kia le levo de o ia. Ia nanga o na o fa e ia o ia me o mamalu ma. Nimre. Ia Nimre. Nimre, le swafa makai. Ke fa kura e pisa fu e makai o si pale miongi usila. Ai nga fa pe nga ke ngi media fa nga fa pe fa ngoro makai o pe nga sa paia. O fiu ke ai mo ya mai. O le fa ngoro matai o Vanuatu e fa ngi la ko process fo ile pesto wingo makai. Nga fa nga siva, fa nga launga. Ia mo ainga. Oh. O fa nga siva fo ile ia le tala ia yo la lava. Ia ko nga siva pe nga. Ka kare se fusi wo mai. An e malanga mana tua tatu tana no ya Vanuatu ko so o ke roko inga le alfa ta mo foi le talai uma e ini me o e kava foi le na wala ka mingi wa o foi pe wa ka wo fo ya foi nga Vanuatu pa wa fa so foi le ya la ko wa ya al mena ka mi nga fai lo ngofo usa ka mo foi e makwale yang ina vlafa le ai o ye Ani mana ngai o ke kau ma fai picture le. Wa la triple. Triple. Fai la cola brava. Ele si triple que me. Ia, o ia ngala le ke kau se triple. Le triple la le lo que Eu sou o chief le high chief le. El triple. Mai me ke fa mai mo la au ia fai fa la waka. Surely. Yo, ia nga po fa le mara ia la pa fa. Na yo que ma fa o re aru ma fa wala ngai si to fetu la utala le ke mi foi le iva lima ai fingo iva lima po le iva ono le te tau ma fo le sa fa le festival foi le sa mo ta o le ta la me sina ai fingo iva lima po le iva ono le la ngo va ai lo ala tu manga nu manga i fanua aku ura ia le lai sau i Vanuatu Papua New Guinea Orokuma Solomonga Sole ngala lo ke va kona nga yer ko ke mangku asma ko nga ngo ya sula sko nga sula laudi ya vai moso le ngala ku sasa ya isi fa pewa tu no fa pewa le ma fa mai kinge ma kama ila ko si va ku no ke le nga lu mama tu e kava ya ali lo tu so la tu lava le ngo ko fesiri foi le fa pe ayor si kailinga nga fai ngo papa oi o ke ni pole ke re menga ma foi eso lo ki pole ngo sfu o vai ko inga fa ngo ka pe e cara va pe ko inga ke ya sa vari mo pe la ngelu vole asi pa ola me ke fa ngasi vale o mo kwa I ko e ka e ko ni nga ia pe no ngi pe ia lenga la o vai no fa pe ai dela e si dia ku me go vai e ka minga ka si bong sfuru ia i do me ia go Leila sa ona Leila o tola ia fa fisi mai Leila e o le tribe ma o Nimre o le ngoma kainga o le atawai Nimre o la fa do fa winga la fa longa meaning o le Nimre o le fata o le ngai o se ka fa ku fa ka sia se se ko malo mo se o le la na faila le nofo le o ko inga ele yo le tribe ngale kamanga le pe yo mai ele lava ai pe vadia mai ala fauma au kafa pe fa pe ka mengi pe ai au ele ya vai le manda ya me yo le esa pe ala wa kaunga ka ngo ko fa kai kai po malo lo si au la aunga ai se ke fai da wori ia le fai me o mo wango sa mo me ko ya ko mo sa mo
Yo mo fala wa kawai le sia uni. Ai o por mena o fa pela ile ka mo ka makaro i no por se sanga nga o so ia fa vitai nei motunga afa me se fo yo baenga e tauti e tali ai e wona ngalo ya te auto e se o anga nu uma nga I fanua e peye e fa tu fanua I le va ia ka ko samo ai ku so ole mamalu nga I le sia ku ai va ai ke waka ko fa pe ka ko ai mamalu fa ngor ka ko ava kulo ai e tau te leilo ai le sia ko ai se tu fanua la tu va ai le na fa nga e va pe nga foi la ia e tu ma anga nu ese ya ai mana ya ole ha sa wa tata no ai la wa langa le fa fo mana ya fo mo kanga kai fie ka 5 watu e se ngo wingo kanga vang wa kum sa mo em fai dai tau fa so me mana te le ala si vanga le fo fa si behind of what masalo po kai mi ka ko do kai mi ngai salva watu lo o mar kai mi le ka siva ongodima ongoiva ko ngaulanga lai bangala ka ulanga de fo de city ko fo ro a ko la u ia ma sengori ku sa de o sa mo ka siva ongodima ongoiva ai o fa lo yo ka ko a mio de lei que vai fa kasi mo mission ka pe fa pe o bueno eu fora la con que ngola ko que vai fa kasi mo mo pie pe lo ngisi ka ka man moto fo ka vai la ka mai o mai ba no fa fo me o ngaro fa vai kai o fo ya kula o kai mo nga o vai o lo ngi ka ka man moto ai o se fe eu al popo fe que fa e fe ia como kai ka fa o nga el po le ni me tu me se la ka ko kulisi ya ele va pero ro se a ko se si fa se fe yo la kulisi mana ya tele mo le si le fiel ta to no wai manga yo ya ka fa ni ya ko mo ko pacifica o que sa mo ya e fo ya kara po ga sa mo a ngo ni ske fo lo ia mga isa mo fo la fenga ro ngai pe fo o parang ko ho po wa li ia mongolisa ngai pasting manuatu mana ya til e ngala kula ma mongolisa fai me songa makai o ya ile tunu ya fai fo ile te mafuta mai e te talanga fai vanuatu pe wa fai poi tama po se tama tai vanuatu po le alava po e a onga po ya malo atu ya te oil nevanga ole afiafi e dei langi makai kamai kai banut o ile fa ya makai ele makai kamai ka o inga o kamaro loa ya tu langa ina ye wai nga ye nga fa so wa inga penga ye o lete 5 me o mai ro ya la fanga kai nga sisu iku ke su e fo o ko wi ni ya malo fa tai ole se ta o le ato fa te mo to ni tatu fa sisi langa ya notice ngi ya on ta no le fa tatu va fa so let's do our notices first and also le birthday shout out ole asofa na mua ole asofa na ole auso to rua ya ole a tonga ole lima suma fitu ole fionga ya mwangu ti alose Domenico male fa se furu male ono o si ona uso ya au apa au pira Domenico muripola aso kas iyo a ko fa kasi ya ese kausanga ai vai tato ole ala sauto sirisila o ayo re wori au de lei o le mo mau fai apa o komi o no se foi fai apa o le mau no se fai apa si no ki nga me ko ku no se que no ko o ese le mele ya fa manu ya tu le antoango lima sumar fito le fionga le tamasa tu ala mwanguti lo se Domenico wa eto e ina fo peko ngi fa pesi se kere kiki a ole a tolo uno se fu ya nga tele fa su mo no ole to fa au pira Domenico Murpola fa manuele tua ya fo inisi to sanga stele ya e te lua soifua
ia maso na ola le tapasai i rungo ni funga ele ia man mi tele lua so fua isi tatu fasisilanga ole iva suma leono to sanga ole tina ia mama la sela ta ai feite fa mnuia atu le aso suifua si o matou tina matua ia la sela vi ia le li wa ulia mai o le tina peleina le iva se fulu ono to sanga ile aso lua se fulu o me which is wa vave mai la ia ia tai hau ia ai le afainga ke roe ua ngasen mai ele fionga le lipule ia uti lona tele sisila le o la so los furu me ai le afaina le ia ato angole o la so tai hau ato ai le iva suma le ono ia wa la so suma le iva nei ia ai tato walu per famnianga o le matou tatalo ia sang fo i pe le tua le tino malosi ma le soifua maloloina ia te oil tina wa tato maftanga ma hinga mfanau alo faanga ile mavae mai ilau fanau inei melpone au sitalia New Zealand ai mai se na yo ainga pele mai ia asiata isatu pa itia ui masio ainga sengi isa sa aisa vai we love you always mama ya ola wo fionga le valasi ya aka ko wo fo o ya sengi sa sa ai ola wo fionga singa vayanga ya mru tele la tongo lo wiva suma tutu sanga ile asota yao ya lesi tato wa ole fundraising there for tomorrow ole tato fundraising le mo le so tai yao ina I o tahuhu address lena 2 Bond Street Otara not Otahu Luas Fuluta la Island Plate ai makaukia la le plate le ka ya le atawa o vaenga taua le ia o le tatou pork chops, chop suey, lamb, chicken, sausage, turkey and banana o le tatou fundraising le for tomorrow I le sto night so to le address na utina tulunga lua 2 Bond Street Otara I Aukilani lango ai ia le fa mo nisi o le fa nau o le latou family fire knife show barbecue ia mo le aso ata au ia manga ia foi nga ai barbecue o nga kongo vai aso o mangongi foi barbecue ra ko ia le sita to fundraising o le tatou fa ausi le stona le ato ma ga fa ausi le kengi le fa ausi la nga le o le ko foi ano fo te fa ia tu le ai still o na tangata ile na fifio atu le tatou fundraising ko le fo tua ele ilava the same fa ausi lea ole ato e fa tawina I le aso to anai nei ingredients recipe me uma fa bena maka uki ngau ko foi fa skalo fa ausi va ila no fa ausi esi la lea ya o le la fa tawina I mai I le tato ono wa fa mai nei stanga te me Hamilton ne man pitoila se wa kau kuringa ka o mangeli e o fai ngofi ia le la fai I tato Weymouth Road po Melford Park le fafsana I tonu I manrewa fafsanga I malpamu vo ile pipi na tonwa ne pakanga fafsanga melesi tu aso tona nei fa tau so fa o si to fo man ia sulimatala ia ole a make sure la o fai le kuka make sure la o fai tama la tau le best le fai fa o si ia lava le tato fa o si ile aso to ana nei ia ole si tato fa si silanga to fa mana tu le tato sisi nga fua ia mo tato I au kile nei le aso mua o yuni o le Monday ale ise ave ia lau fa nau malo ainga oka ngi ka ko mfuri market I fai ile aso okay fai le tato free market ato ai to tonu o le mota sa mo ai ka paka lua se furu tato wa fale ainga ma fale o loa ese o lewa maea ona lesi talaina a fio atu masu atu Samoa awangi ifaya sau kuka awangi ifaya so o situ ainga me ai barbecue
o so sto inga tau mafavela fa tau ai foi o loa foi e pe o merchandise miti yafu a me tau lima o vaenga uma fa pena ke pua so sto inga me ai Samoa me ai fa on ponei e te maua uma i le aso malolo o le King's birthday confirm tatou fa fiel tatou fa il pu mai Avondale Oh ya ma. E tatala ai le fa moe Ai pu Samoa. Ia tatou fa il pu Samoa. A kua ale pa o fa il pu le aka wele ilo ele langonga le anganga o sisinga fu. Ia fa tai ai fo ile. So ngal fa fa ngai ngai meso pa yo le kalesia i el talia o le vala aulia ma le fa lo tole. Ale tatou fo tua. Ai mai se o le official consula ma le maftanga so fa tasi fa fa ngai. O le aso la le poki lau kalena. Aua nei fa yesto me ai. Ai afifio mai o le matua tele o le tatou fale ainga. Aso ato ai fafor kapaka e te fili ai so se tau mawhai se mai se o loa. Ia, maua ina, ia mai se o whaafiafianga o le a whai le tatou sisi ngā fua. O le isi whaasisi langa lea mai le tatou ainga fast Christchurch. O te le toi au te le ina fa matato anga le leo sa mau fai nga sa mo awa o le atu tofi wa uma ona tu umata manga a le ata usa o le solo le tamaloa ile au ngo aute fa mole o le a fai le tato fono ile aso sa lua se furu male fa o me ile itu la ono ile a fiafi no fuanga masani Multicultural Recreation Center ia fa lima Hackley Avenue Christchurch fa mole e mana o mia uma sui le stala o le tatou ainga fast Christchurch ia awai uma mai whaaftai tai fono mar komiti kei lole ava noa fo ilea ia o le atou whaafonga ai tu sai o le maa au mare tau se leni sa maunga le whai unga le vaiaso le whaamatale na wili ili ia o le whaasisilanga le na mai tatou ainga fast o le si tatou whaasisilanga toi whaamanatu atu le maftanga ainga fast au kilani o le a whaia le tatou fonotanga i le aso sa nei fo i lua sumare whaa a perila ile ta o le fa ile afiafi ta o le fa ile afiafi ia la fa ia ile tatou wa fono tanga o le nei fono tanga o le a fa ia se tala ale tatou ainga male au malanga o le itu wa atu mo Samoa fa mana tuatu fo ile au malanga ela e mai le tatou toninga ile aso sa mitiafu mumu i e uliuli male ula poa fa ia mal fa alo o le laulau. Ja, next tatou solo to ia le va fast. Tatou fast Victoria ainga ja, o le tatou ainga fast Victoria o le tatou fundraising lea siva i le aso lua se furu ma le tolu o me lona wingo le aso tona i nei Mountain Community Hall o e lea e te afio i Victoria me le pone ia suatu mtala awatu lango fa moyo se tatou matafale lea fast Victoria fa fio ele tau lea band featuring DJ Jared tele tatou failonga e ono maua tatou lulu lea fiafi fa so ta ile te fono ma le failau tusi ia o le si tatou fa silanga le nei e mai le mafutanga si umu sini au se talia ia mafutanga si umu sini au se talia ia o lea ua toe tatalo mai le komiti faasilisila tuai ma le faaroaro tele faapea o le a toe usuia le tatou fono i le aso toʻana i nei 2 ma le tolu o me i le nofoaga masani Gregory Hill Community Center o le taimi o le taolelima i le afiafi ia o le aso e pe ona tauailuga tatalo atu foʻi i le mamalu o le tatou tumālo i si umu i sini Australia o fia auai i le fonotaga tatou felo ia i le aso i le soifua manuia ma le lagi e mamā i le aga lelei faasoa mai o lo tatou tapausili i le lagi faia ma le avatele ma le migao i tatau ai mano semi failautusi o le mafutaga o le isi tatou faasilasilaga tāua lava lenei o le faasilasilaga lea mai le tatou mafutaga sa fotu Christchurch la toto ia fa mai no tailo loto pa ia sams o Samoa wa o le AVV o le fuele lave e le to e mafai ona utalaina o Samoa foi wa uma ona tofi mai lava i le tai Samoa Samoa tu mlo se pa ia fili ma por tu
sa tauilo ai malo tulo na lava ai wale malava le mativa ua le tango le mafo ile maftanga alo mafana ua sa fotu o le ala lea o le mātou whaatangisia o lou a au swani i sa mātou sa ilinga se leni e ala i le mātou tau sala siva e vala au atuai ma le ava ma le whaarolo tele i lau fionga po lau vitalainga tātou au wai whaatasi i le wha moe moe o si o mātou noo o le mafuanga o le nei wha moe moe ona o le whaatala ula mai o si ainga ta mai ta isa ma le aonga a Sacred Heart i sa fotu mo se fesoa swani tau se leni a wale toe wha le leo nisi o mea o lo o mana o miei tonu o le aonga o le alava le se leni tolo o le a e tau a ina mo le fesoa swani ina i tau pausa ma le aonga i sa fotu ma tau te talia ma le anganga ma walalo ma le whaafte tele o le aso e whaiai lua su maritolu ono i le afiafi no ingo lesko o ngei no fuanga i whaiai St. John's Anglican Church 2 St. John's Road Woolston ma le whaalolo tele whaaftai fionga ri te whono le maaftanga sa fotu numera na utu na tulunga mo le fionga i rurua i ali o tu mua ia ma le numera a mataula o kose na utu na tulunga o le papakiu ma tautia le tamaloa o King Falai i Samoa le atau mo tatou mo lo whaafonga mai Samoa fans a King Falai ia e mai se o le porkalame re tauta ia e walawi lo ai le tatou tasi nei sponsor ma lo si o le tatou porkalame ia ma te fia whaalawi lo atu o le alu watu resource ka maloa i Samoa tolu aso ia o le a whaasosi ai o tau o le tamalo i Samoa ma tau tofo le lei ai i le a ao fo i o le nei tamali i o le atu nuu whaau fo nuu e li panapa ia maka le lei lalo i lau kalena le tātou barbecue o le tamaloa ia e whaia i luma tonu o le whale o le malo aso mua aso lona lua ma le aso lona tolu o yuni aso mua aso lona lua ma aso lona tolu yuni lono winga e a maka e ngar savadi fo ile sa vadi oi kai a wa asu uma luma inga ile mangongi o le barbecue e a me se o tofo le sosi le wala wi lo ai le tomano e a no mo fa le malo am yo ko Samoa e pia this is your opportunity a e le alu le aso ngafua o le aso lua po le aso lulu aso na tolu o le afa taua mai ile se furu tasi le taiao se ia pa ia se furu po bo vai fica kula so le aso kasi kula to le ka violation e ale na no winga ke peko e alu kai e saufa account barbecue e ko e mei e a o lumo le fale le malo fa taua i tatou barbecue le na to su tala ia mari tatou woka se furu tala ai e te tofo ia ia ile tautua ka maloa le la toi fo i Samoa i lana barbecue i aso o le fua ia o le si tatou ia te lona wa mai ana i tatou whaasisilanga mana ia fa te atua i tatou whaasisilanga ia i le nei fo i vaenga o le fiafi Moses whapoponga whaiunga lei ataua ia se taua tu ia ina i motunga afa o le wa ia kunga ua au mai le tustusinga i Samoa o le wo pay forwarding me ufa auru le tangi a le fionga ia tai o li seu e tu sai o ni fainga fa to singa le mai ai o palota le titin se vai tu nei e se update o e si le fialo fio yo wa nga fi le nga fa nga kai le forwarding me se furka si e ia morianga ia ma mon maus fu ko lu fa mo ku ai pe la porque le mon mauma ma murianga nge fa ku yo ku fanga pu se lengi pu se pisu o ke de yo mo wanga le leila le ye ngi fa ko singa funga kupe wala nga e me e kai mi po le ba so karwai po lo ba so karwai fa pe fo ile sa o ke la ko mo wo e se lengi pe fe e o le fa fa singo e la ka ri inga le fanga ngere lo que yo inga fa ko singa ai de yo inga fio fa pa singo okay ole la ua na wa mai lunga le fa ilo mai i Samoa ia le tulanga fo ile
o le tangi ale fionga ia tai o le seu ia se tatou vaavai walaga le o te vaavai atu o lae pei e pei ea foi e whakeikeia mai o luto vai tule mai e lisi media pei o le media le sunga ia tosi tupua lena te au mai no vai atu nei la amata proklame a e sau ilunga newsfeed o lae wai au mai se fina ngalo le fionga ia lau timu ia e le o iloa e lau timu ia sau whana te le o iloa po wai aini tangi ia ale lau whailo atu ilunga i walanga o nai au mai e le newspaper lea ale jab o ia le observer o le afoi o le nā ua tāpena pe ua whaila le tangi ale fionga ia tai o li se which is ia te au ele o se mea e tau te whate i ai o le waka ko mai kau inga fo ile kulanga le ave so ingi se wharinga sai lungo le o penga ka whaila pe wharinga mai o se mea kau whai ia ai kako whakakai pe wa kausia fo ia nau waku wharuso ka inga fo i mos kako avonga hoi ni vai aso ia le na tonu lava hopefully mo se ava no le so tai fo ia ile fionga ia tai se wa ele le lava ia le sauno mai lava o le sui mamalu e uia o tato faiva fa news o le reporti ma oto ni vaenga wa maua mai ni fa mau tutu ia ai anga tonu manu o le fasili e pe upu e masania ai peila o mesa e sauno ai fo ile sita por kalame o le asonga fu which is on enough le sa tauna fa ngata i lo no winga la e o ngatasi la ma vaenga le o tatu va vai tu le wa mai ele fa ilo mai Samoa o le o fa ile tangi ale fionga ya tai o li seu e tu sai o le mata upu ia e pe no fa ya kwala tala le ali atua e le ma lenga ese mai le case le la ka ko wola se fa tu la sina tala le vaenga le tisau no nei a mo musu ngei la o go ia fa fonga mai le fai mo mori mau o lele ko sila ku mele o ku puma de keisa to rupi o lele wo moria isi le wa avele ora e arrest isi mori mau dimas fu ko ama ka me dimas fu ni makasi lo limo ko le wa avele polo inga e le mal polo inga na e ave e loka fa malo si mai le au mori mau so ia jaula e taua i o le mele te tāpena i ai ai lea o ngā fo ile mea o lo whaatanga o lo fo ile le whaia ai pia ke musu e ke e sa alo tala le tau atu e taua lava la le a whaia nga e i loa e oi o se mea sa o e kakaunga e mori mauinga whai ai a whapea se whakura u lau tala lea e le fa pe ke fa ko se si tu le atua e ser me o le aver ku per fa ko singa e se lava le me sa o me ka o lo waru sa o ke ai e se me e me ru o ela le ke sa unge ke aro ke mori mau a le nga e haru ke ai si fa kai ka inga a fa inga aro ya lo matia ke ai si sa o se ku sorry ya lo timu ia ke ai si sa o se kupe ia po tai o li se u foi ya ula o ke le mala po le hare mori maule la alo fai no wala nga ele nga male la inga nga me ya ka ko e ka ke fa mo umma i fai puli e mo mai inga i me so swangi ka ko ai nga ele se sere kala nga ai a fa pe e te sila fia e o se mori maulo e ngofo ma o se me fu ile e ke e si e se kupu au ke wa fe me fu mai nga me then that is esa o le ato ya mo ko fo ku fanga puspis fo pusa ele ngine fa ngi ko kya ku so le fa ya so le swinga mer consistent ole ku fanga pusa ele ngi pusa apre fa ngi ya sa o e se ala e si fia ya man me vole ke o mo puspis fo pusa ele ngi por pusa mo vole ya le na tonua na tonu ale tate fai atu ai loa he tangata ia pe aka fua ku de ile moni maula lenga sa wele video al tina fo ile e manino yo na upu mana tala
e ui e a inga ia e pia kangia mai whako a koe a whea kua leo lako whale so to inga me whapea ia e se mai la ia o ele a leanga e haru sa o ai ke haru ke eisi a le la e sau e koe manga koe a ia ula ia me tunu ana ta ure ule tau whavale yes o me ko wanga ka oro o me ko le ia o ro le vele le ila me ai lo ala o ia na e alwa so ani ona o le soifuanga o tatu ele ia le na ai lo ele e ke le isi le se me o ke u fo se ko pekele va ku va penga ia o ela le simoni mau te tauna e alo te moni mau na ia ai la tatu fai me fa longo pepo feta o to ia ilale a skofi fa kasi mai ia kai seu ia mo se kala ko ko ma se a mo foi fa lo que no ka ia mana ia la na ma wala va no ma le fionga te li seu ia stai mi lungo le tato por kalame ia ona matua tele fo ile le tato fisili la fisili ona mana ia foi le na ia o le la mo se la o la lungo il tato wa ora mo foi kai li seu o mo foi ia mana ia tele ia to fo inicio update mai o le tato wa tulanga ile asona nafi a mesel fa so ai si vaenga fa popo ile tulanga le ru kai kari le fionga pare miele lu ia lo buli o ka pres ka pres a ko voi ai fa singa nga fa kala wa ele ka kari pa me fa sa fa kala ia le fionga le pare mia ai oi ele si vera ka kari fo ia ko nga me fa leva pe wa me fa sa fa kala nga le wo foi no pe si solo lungo le so vida ia le luia alanga tio ma foi pu ia le na o le si vaenga no to e haru na fi mo to e ma fo fauri atawa o to e fa longo ile sau noanga le ala le pule ilona nau ile fionga le pale mia ia la le mali to e saula ke fa kauko fa mata ele o ta auto mai ai tua so na masaro salonga ile mele le o fa tena file fa pe mai le maliu ku au na tangata valina fa sopia fa to i o rungi o ko ka fo mo ma fo pe fa no ke por e ko mo ma fo anga wanga am ka mo fa ye fo mai le pare mia la ki fa ka ko ai le o se me alo ia o la wo fo kala malanga ele o ku ia se pa le winga ngale tala ai ole tu inga le wa mapunga mai ngei le ka uma yel fasio tanga le tanga tavalina o ku la e panga sa ka ilo ke le penga fa fonga mo mosesi ai ja o tu la e pana mai ale ia haula fa makai le o ku inga la le nga le ya fu ai le lu ilo eli mongi ole fionga le pare mi sa lo ki fa ka ko no wingo le ile ma fo ile lo limongi fa pe le pure fa pe okay o ule ku ia hit and run ile maliulia ai saula o e la fionga al palmia la ngo o ile ku ia fasio ki kangaka ko ia ku le fa ko foi o ta fala o le na manatu pe a fa pe o le manga ku ngule fa maka wale onga ke le la le ku i e fasio ngo yes e le nga ko nga ai mo kwa serious level ko inga le mo ka fo ngo ko nga ko wa pika pinga mai la tanga le te fayatu fa manta e pe sumali ele fa sa mo ai sumali ai aki pe mai sumali ele mai ngore upu e fa nga mai ele kuspa ia mai sa ka fa ka ko ma fa uma o le ai ka kuri lo ma fo fau so so ni me foi la tunu ai se hawa manga o ai fua ia la auli al mani to ai saula ki fa ko amen ole ale so kanga la auli nga ile hit and run sei fa pe fo ila sau fa pe mai sau ka fa ko ona o ena te tu ia na te tau ma fa fa fause me mo manga kuala ele ko fa se fa ko nga la auli le mele la nga ole o manga kilia ele fa masingonga I'm trying to figure out I'm trying to understand
what is your motive? What is the real motive behind this? Desi vahenga kau ki whaalango o le alu o le meo le set up i sa moa wa masau le ataua, set up masau kele. E whai ngei la le nei to inga me whape nei ma le nei to inga invitation, o tua atu e tupu mai se whaala velavi. Lenga o le ai kau kele ma whainga ko whape se sere ka la Samuelu lenga whai e whakonga ia le mea. Tatu whai la nei mea i loa e ngisi po i kangaka i e walanga e leiro uma e ka koupo o isi kangaka lai kau pule pule e wha ore o ki a paimana a whai lei la nei mea o i whea whai whakau konga aku laku sesi i ngā kangaka wale i ngai bia sesi mai o ai la la tua i e nei mea o me mo mua whawalvalea i singi nge mea mai e leo i eiso ma fau e a ngā i e pari mia se kali positively ko ngā lu ia ngā pari mea e ngā akakai pari mia whape mai ia usaro kaka ngā usaro mo isi mea o se ngase ai e se whaire whainga au ki whai aku a tatia la le ai la kao mai lai oko mai le la tau mai la le atau e oto mai le fa mo nga le tau fia mana o ia le ala le fo ute va tu le au mai e tu la epa o le fa mo nga fo ile o le sort out move on or move forward a pe okay o mai fa kau ko o molon fa tau toba e rea si me e le fa pe ave ngi fa kau ko ngai ai nganga na maltus pa ia fa pe mai e te pelo e te usa e umaloa se fa kau ko nga umaloa ka ko sa vali lo ruma le lai fa tula u la utala wa uma nga pu lo sko ingo tu lo le aki e ko pu ala paki maka idinga tato ola tuli le mele o le tato to e tau mo fa e tau sir file mu ua man ko akuri maka ilinga o sari pulo mata ilinga lena fai le i fonga ele ai lava ele tau mate fo i ua na ave ni ave a ia fa fe ngainga e tau mo fai e o mai e fai se le linga ele ai lava publicly na matua saungo le fionga le palemia ina ufato amai ale manu malo le case o le foi le ngol le palo tale no fai nei o mai ia tato ele ikupu se nga mea fai le maliu o sionga kausonga to e tatalo le pale mia sawia fa umange mea ele ai lava o le rafi silo ma fofo o le ale mea manga o le ngana o le ale mea manga o fa sare na happen le ngi me fa pengi pise me foi de nga pa u mai fa ngi ku le langi de ko inga ma fofo e ise me o ka u kele la lo la va ia me o ku pu ale nga mi le me ai le fo ka o le fonga fo ngi le ke po o le fisi va le sia ka i wala ngo e ke le fa sa mo o feo mei e lua siringa ngaleanga o le pulo o kai o le kalesia li e konga mo le whaamanga o ringa kule epa mai whakau ko tori e kua le le pulo o kai o le kalesia e siri po feo mei ngai siringa leanga soli a pulo o kai o le kalesia e whaamanga lo oe o le pulo o le ola kusa o e hoki a le kau whaola mai oe fa ku ile tatianga o mea ia te una pulo o le ifonga o le mepe o fa kau konga o lo fa kau ko ele fa peta te tau mama ina le mea a o fiangi fa kau konga nga angi ka ka ile o fa kau ko no le tani o i foi pule e pe ale kuspa ia foi ngai fa kau ko ale pe ale ele ongi kusi komi o kuspa ia umanga fa le ngana te fa ia tuai tusa o le laua runga ai o le whaatau tō o le tusa pa ia pe represent e sui tūlanga mai mamaru o le atua
a o fesili ia haula o se whaingaonga le sa whai e le fionga le aki e kopo o whaailonga o le loto fo ile le wa auto ele lava a lenga whai e le fionga le aki e kopo e mō lona tali i whaale anganga a si kelea ele isu e longa ka ni whaale anganga e o pūlo wa ile ka le kalesia ia e lua atua o mea nei le ataua a whai e kalia e i umanguia ai a wha ma a ingalanga o lai wha maire kala a fionga le atua o le e a o ina so o ai wha ma a o le mea la le ua kula i mai e te total opposite o le mea lenga ka ko ngau iai a nga wha wai ma whai kusa o laua la usau ia ka ma wha le anganga whai ia winga fo ile le fa kerisiano mo fa sa mo e fa manga loisionga kali fa le nganga tolo ku me lua kai me ka anga fa pela e uma ngei ai ngausia lo ingam fa pe mai le kali fa le nganga au ye fa nga upuya fa pe mai le kali fa le nganga ia wa walelei o la ngonga inga ro fa ka wa e ke le ka wifo fua a lai loa ai onga wa e faia onga o ia le mela le walelei la waru e faise le lenga ma le wa fia mela ka ngari fa faise le lenga ke minga la pa mi fia me la wa le faise le lenga ia na tu mai ale o ma to we ngai le le malo ia la ora ma ko re ko fai me ika ma ko fa ku puile ma se ngai va ka nga ka wa me ko le fai ka ngai ai pe ta ile atoa e se le mele o ka ko yai e le ikadia inga nga mea so o le mea la le ua kupu wa kako walu le mea ka ua le wha maa ko so le maa ngare au wha maa le ua kako walu e ngere kaiminge e le kua le leila le mea le ngai fua i le fio ngare ake e kopo e le kua le leila e alanga o ka whai ako o lea wa mai whakai ka inga lea o se mea siri o nga lea ngā ku lo le kauko lunga kuspa ia e wha amaro si a wai ia aleala i pule e whai wha kaukonga langa li se mo kupu ia kule epa le la rua i kausanga fia kausanga karunga whapuro le le la maile le whakai ka inga lea whai kaukonga ke sawa i pifi oa wala ko wane le whai al mele e malia ia awange e iri tala fo ile le afionga le tua awa ele mafayonga fa oa ele alofa kungoa le justice the mercy ma le justice mercy cannot rob justice a fa samo ele mafayonga fa oa ele alo yeso le alofa kungoa me fai e yesu mo tatou o lo sau o e ke ku i sa iringo le amio kong o le mea pa kingo lava lea a o e ke sau e ke ku wai o le ala le wingo le tala le ute ma aila o le winga le ute fai atua auange i kako o le keisi lea le mea lea ele o se keisi kau ke wha moea i runga o se alofa e sa alofa le hai e kau ke le ufiufia le keisi lea onga o lunga o le wha pia mailo o mailo le ai su e pea le amio kong ia haula ia mala utala noa a uma ai o songi ka ko ile wala le fa pea ole aka ko moro au le melia if which is okay roi le ole nganga nga a o nga kupu e matua te le fesilingi ole nei me or sai linga ole amio to ba o ke lo foi ai longa ako fia su e amio kong o fa ko nga la fa e le lofa le fam si nga amio ko o la li som si ngonga ala na pa nga ro pula le lo fa mo ki ba le winga le ku fa toi le tate fa so ai awala ese ai e tu mawa le me te tauna fai sa ili pea le amioton sa ili o le si va nga le o te fi fasili ai o a fia o fa yengi drug test le va nga ya wa uma drug test le para mia le wa uma fo ia leo fa ununga ia ula
ai se mea ka kaunga lua meet together ai la e amaka mua i melea aua ke faiangi whakau ko ngā mua ai maanga ia lo woso mua whaisau siaki o le drugs e za olau tana na ua whaasoro le si vaenga o la koula i e kau whoinga wai ia o leo ke fia aka ile oso mai o le melea fa mai e laku lake e laki whakau ko a lewa le vanga kala mai le vangoa ko ke o e kui ko koko i me o drugs o le ala le mea wa ele aru o le karu i le ala lea ea whae karu i o le lui mo le ala i le pule o kui baso lo mo fai le ira o tu le tu lava yesu kai au alu lo la e kui ro koko le alu lo la e whai le mele o le drug test anu whaake a mua wa amanga ia akilia mai le ngā akilingi mai lo la ngai mana tua ele ngatala le o le hit and run ai mana tua o le la vea i mana mele le mori mau ka mo Samuelu o tūlanga o whala au whasaina e mangi ngoa le kala le mori mau ngā whai manga ia la le whai mua fo i o le melea ia makaku whakarikari e le whai ngor kaku suenga o tai mau mai ali e o tai mau mai se lisi o ele fa la wilo fa lo tele mai se lisi o se komiti fo ile na e se mai le vaenga le sa tau komiki e so ina le fa pe private committee le na ko foi e fa sa le e se vaenga na mantolo fa pa fala au le ato pe le ato va tuanga il official lawyer sili le ko foi e fia ngai ma se private ele fa ia le na to le ka ko fa lo ka man to le se le o man to fa pa fala vaenga na e le la se komiki fo le sa tu e uma to fila vai le o lo avea ma komisina le taimi la o le ai wa no kamanga o se isi la komiki fo tamalana le la tatu fa tali ai ai e ko fo mai la fa ngaru i wai pe o ngu o lu i mere o fai tut e se le fia la o i fai lu ato fa ngaru ya ula ya o le me mua e fai ka ko track test malanga o se mea o la man na ia la o mana fai el pale mia ale ato so o se fate ta inga le la o maua le result ale fionga la audi ya ele se fa monia ngai negative so maybe that's something to start with manga ya foi la lo su o lo sunganga fai puro fale ata tolu fai la o drug test te kilo ko ila ka ngaka ia pe mo ila ele ngi me fa pe ngi ya le ato sa le ma ko no ko fa solo por meo o ise lisi wala ngale fai ele stress le fai ele e test le so que le lopo o meo le lisi fa lilo por la ko nga fa nga pa nga me ka funsinga ka o ko foi da kuskal ka ka funsinga pe o la le fai ngoro fai drug test ni por mer ka kala ko ye fa test por me ke ia o wala bolo go ke la ko fa drug test ole me tonu na tonu fai randomly I control mai el vaenga le lo te fai kama foi le ko ku mai ro ofisa fai ai ia te au ele ka fa pe a me wa tu fem o ai ko ngore ofisa ya wala ngai ese ia tulanga o wala fa tino mai to inga drug test fa pe ai ai se vaenga mua te tau ona ave ia fa mua la inga ia kilo mai le kamala le a se upur fingo ngai me fa ko ngai me waste of time hoi waste of time ele ma wai se file mu ole makua I ve si ole aku ngu le mele pe afangi e o fa sa ale to ele awala fo ina ngausia awana ngausia ma ele te tauna tatou se etia ile malu o le taitai o le mele e ole makua langa ma le fia ole atunu ya ona o meia la tau so mai fa pene mana o nga mai te tonu mai esa o upu le fai so ka mo o vui over my dead body le se kula fo le me fa ka ko mai le ko nga fie ko nga me fa pene
o me fai ngu mala la fanga ile fai nga malo e kwa fa o le la nga me le mai ko fai nga malo fai ngi mo ko ala ka ki pula fonga su ele me ko o so menge o me su nga kala fo ie me o le voluma usa fai lo su nga kala angu o fa finge ma voluma awala ngai o ingu o ka malo ro ele ka ngu fai ngi mea ai a fai lo mo su nga kala le voluma ma ka ma ku lo fai ka kala fo ie me bena ia na matu na matu lo la ia dia wa su e fo me ia ai wa vi fo fai fa ka ko nga ia fa pe nge ka ko mai le ama le ia le sila me se fa kula kala ku lo wa are ka o mai ka ma lo o le ala lang fai fi a ia ku mal todi ka we ka pipi sorry naku o i le ya taua mar fa fonga sa mo e te lo ai me ai ke le o me fu i ke le plan le pe ke kakalo ile ko se me a mai le tu fa to i to te sila fi ai o me ai fai lungo mo me ai le ngi me le nana fa tu la utala o le ane me la e mai ai si au fai fi au ma ye fo o ko malama yesu engole amio ko aka ko i menga fa fi o le conflict of e ma kwa conflict ka lo sa ma mai lo fa fi o tamo mo mai foi la kwa i ka ya kwa i ka ya la ka ma wanga le na no foi etu se fa pe fo e ke fa pe mai ka ko wona ai o mai ka yo e karesia kai uma e kalesia lai kor kai fa ole fa casa fa me kisi fa ka koriko ma monga uma ole o mai uma so de vai fa mai sa mara fi ole ale fa ka konga ole ale a mi tonu e mau le na mea of course e yo ya la fa fi au mo oi e ku wala foi fe au mo o ronga kari fa le nganga kai mo mo fa longo le luia a funga ana le pule mo aka ko ma fa we le si la si se la le pule ngala mo aka se aso ia ko la kiki o upu ang ko fa longo ko mi ka ko fe wa ke ni mai pa ka sin ko ga fo ye ko o fa longo i kala ai o punge nga mafi ka mo kila ki aso ya kau fe a o tame titi mo ale pepe ka mo ki sininga pepe lo ka ko o nga re fi aka o ka mo ki umo la be fe ku ba ver ka ko o ka mo ki pikusia nga pepe lo ma ko ya o le wa taru le wa tama fo fa pia wa ka umadala ale akip ko po de lola le atawar melea ole ale leina ale aki le fio ngai le akip ko po ole afu ilana leina ola sa no ngale wo vai tu tar fe aunga man mele wala tu pu mai ole leina le wo kauro ma fo fa ola sa no ngale fa mai e pe ya se si a bo ai mo mana tore tele yo vai nga maka uki or sa nganga le ai e ko fualo na leina mar fai upu mar me fa wingai mar tai me tupu wat ai ta mo ia man tua sa alu nei lang sa nganga le fa mai ai foi ato e tangi re masias ia wa nga kupu menga wa maliu fai langi le la ke po ake pa ele ai ma se upu ele ka upu sa wele a foi lo tu fai to e ka uma mana tua le na fai mai wa umana ta umai ele e tuila e paia tia o ele masesi o to nga va le wa happen o le hale tu langa wa happen o le melena pai le ai masesi ki nga ko faia inga fa fia i paloka la ke le lua kama i paloka la iki ko kiki fia se furu le arungi e ti nga na faia inga ya ko sui ai le ai lava ma se sesi e se loko mo fainga kango se sui de mele o le mai to te lo le to o le fa mai de mele langa wa uma
o nga kau o lo wa yele fa sala la nga wa umanga prophesy yai le tangata o le tua wa umanga sa ngo inga le aki ko por me le so ele ai ma se mea e ko kupu le lei ko ngor vainga fa failea le nga the curse is already kindle wa already lai yai e paula le mea e mafai onga kingei ai is for somebody e kango e sui le mea lea e fa amuka le curse lea esa ole le yo wa se pu fa amuka le ki po e fe ko fa amuka le ai no mori wo ma tua mai o le nga kango o so se saungo nga fa pene au na le tua kusa e ka uaku ai e ke kango la e ke usika ia o lo usika o le singa ina o le ave senga nga so o le mele nga lo ile HRPP the whole sermon arka maloa le fionga le aki epkopo o le ka oko e fiko i kongu ya o ko le ko ka i martang fa fai o le lai ta oto le malalea e le ofufo wa ai le fa pe o se mea e le mafainga fufo e mafainga fufo oruska o le usika afo ile fa mai fionga le tua and if my people will humble themselves and turn away mai so le o lai le fionga le ku kadi and if my people lenga po le harka ko le anga po le afo ile amarea ele ka waka ko ka le tua e a lo fa ya ka ku and if my people will turn away from their vai la ka ko ye o le melenga lai foi ko fesiringi ya po ai ka ngaka ye so ko mai o ka ngaka fai loku ka ngaka le ka o fai fe au le ko kongo le HRPP e ye gisi e ila ko kofi fe au nga pa u ele ko kofi ele ko sa mai kongo parmengi ngai kongo le HRPP o le fesiri la wale musu ya ile nganga wale mga ianga wa kangaka o nga le tu kasile meka ka nga pikefu yo ko ngai ko ke you claiming yourself o ko kangaka fai fi au or kala le le tu ale ko ki ko ngor por kiki e ka kaungo ko pikefu ile le ka u ko forfolanga ole a fa ai ngoai ma o to anetike riso ya e ka kaungo fa keke o le lai koe fo i mai a le a taua o le koe fo i mai wawhela o i leina mawai leina o sau ngoanga la fionga la ke kopo fai mai o umani tau mai e tuila e pai a te au e le ai ma se isi o e anga wha e fai mkai kai already what happened le mera ngā o le ala le mea ma whainga kou fai e turn nei le mea lea o kou ka ngofi e wha asese le sau ngoanga akuila epa ele o saunga mo singiolo o le nga ka mai mo singiolo le kala akuila epa so a ko fa se la e ko kere o fa se le kala mo singiolo o le la ko fa se le manatu le na ave tu la epa ya mo singiolo lono winga kasi le nga curse mo mier kate o ko ave ese o le alesi ai fo ya ko aisi ile mas yasi mai ai foi a koe aisi ile mas yasi olea wa uma foi nga happen le aka olea faya ingar paroka mua koe faya ingar paroka ronga lua olea na mea wa koe aisi ile mas yasi ma le fa solo ele u ale nga mas yasi le kuor paroka mua saka kaunga suilo inga ai le ma fai ya le manga o ale ya yo le ama wangi koe aisi koe sau e masia koe fai petition like pa elections ya like o le alme wanga o le ma ilungo le asi ma asi wa ka u fo nga lenga fa solo a fo isi ka ko ya tatia ya le upure fa ngar pa pero puma mu ya e mo me uma ale la tato wo mai ile ale la tato wo mai lo ile mena e pe ya se isi ole maua ia o afo inga mea
o le a fa sanga kongur fa ngo sia ka ko ka upu o le a su e lo hit and run ai o mai fa mai fa ka ko nga ma mai awa ko ku siku e tu atu o le tu ai nga palo fa pe o mai ro ka ko fa le e ka ko ya la ko fa le ai le o mai si fa le media vai la tato ye o le kali o ko fa fika uri le la fetu a o fa fofonga mai ngisi o to yai se loto ma se nganga pa ia o le tu tu tonu le HRPP le ya tawa o le fofor ko fa fika uri ko o ifo ko fai uma ko se sila le launga mo señoro o le fofor nga o se ko ka upu le nga ile nga o mo señoro nga sa ngo nga o me nga musu ia hai o ia e sa ngo nga kai e se fai nga ka fainga kalo mo le meore fo i or kangaka mo mai lo na tua a le la ua makua le ua matua o le mea pito sili le nana leanga mea pito sili le na leanga o le fiu e kau alanga le ai o or kaimi ua fo i ai le au au na ia le atua ia nga or fikangi si ro mar kau faikangi au ele me le ua faingi ma toe mo o mo koe mo yeah too late tatou walu ai pele sa ilinga o le amio tonu o le tatou anava o ina whaatu la ia i le atua le whainga malo o i foi e tau te tū maua ia i le manu malo e ngarua ia le anganga o le atua pāua le me whai o le whaakau nguu i le kaimi e sa o e kau whakau nguu ai a le atau kaimi e kau nguu ai ai si la foi asia kai ma le fa foi sa mo iso se upula va sa no e pule e po le pule po foncoe po eu foi la mia sole o mo kwa le loa ka ia se o bela sa ngo ye ku sa o fa se inga e sa la ko sa nganga e basic sa nganga foi ska ka ele malama ile bela fai eu ka ko mama mo mai me fai o ma kari pa me ka fukunga inga ye kari pa va senga kari ai sa ngo era wanga le so non pare o kwa me senga ya ka mai le ya la ko mangi eu ara o fa sa la ye pa vai a ve lo fetu e o le manongi le oti elis le atawa la ye fionga le tua o le mele ye nga o le namu oti ale mele o ye o ai fo i kangaka la ko ke fia e ngau e o e koe kau kapu e maile mea le ar manongi o le oti e ke mangu o kia kuai moe yes ona ukalanga le fa ya tu ya uto umai o ai fo inisi la kau alu fo i ke kau oso e ke kau fasa i lau fasa la lau pole ala val mele la etamu fai o to fo ina media le ai awa ke alu e ke mangongi le kangaka awa ke alu e ke langolango le tangata o mangongi o le oki o le mea ngare la kupungai nga o le whaasolo oki le sila vae nga taua o tau le mawhau le nei taimi e iai leo ngaongo le mea le la askai nei o le kualalo le avaku mo o lau sunga nga polo ko whala le pule o le ele leile lau onu sai mua se i sai kako wor fa msingonga su ele le mi tonu le melia e ngango fa yaku e ma ngai le o mo i leanga a e sau e kau mawhai e whaingi nga kau konga wha pengei ai le mea lai le o wha maria inga le mea ngā kia ke sira fia o e le kua o mea ngei o le la e sau e whai le mea e o ai mara wha solo oki lea mara wha solo le i whangau e au e kupula ngā le mea le la e sau e whai pe a le sa o e o le avatu le whautuanga e alu wau ngā kupula ngā fo ingali a ore mele ore walua ka ko mo e su e il fa masingonga a uma e loa ma me uma wale ai o nga kale o nga kale ia o nga ka ia ka ika e le se me la alu wai fua le mele fa solo i fa ngau me ai o le fainga o le mele o le o mai e faingi kau ko nga fa pengi a lai si la fia le tua e ia le mele oh
ia o le alo fala nga le alo ngai fa nga mo kurang fa pe nga li atu fa tu fo ya a fie fo ya au nga pula nga fa nga a sia nga ya me nga fa le nga ta sila le me te tau na pike fu ai e te tau na ma do i pike fu tato ya pe a foi o le la nga we fa me ia ai le o mo su sa o le me tonu le fa tu pe la u la fa tu sina o ta mai tala o tele tala no le ano fa le matou case ia wa ka ai na si va nga o ke kango o ko mai na o mawale le tala o lai apa lai ia le ngari le ma le lo ia le misio squash ia la utangi fa le ngai na la utangi ona o le mafuanga e tau fa nga mai le jurisdiction fa pe mai o le fasili lai lo ma fa do wingo la utala o fa yatu oi o le ale me la nga wae e fa le nga inga re case a o le nga lua kalie ma lua faia upuia a ta mo mai ale ta o le ala me la adu o ye ke lua ka mo fai le lua lo ia e fa le nga inga la ukangi e fa le nga inga ile a o le ala le su e ala mi o kongu a o fe ala le mi o kongu le ko ke pepese mai ai tato wo su e la mi o tonu pe fai au se kalia pe fai New Zealand pe fai i Lucia ma sia mangi e fai i le ngangana Samoa o le ke kau fa le anga i le ngangana Samoa e ke le o ngangu e oi lo winga la le tu fai tu e fia deli e lau mai mea ia ma lau mai mea ia mana tuala le la o kangi o sua oi o ko ma e o atu ale su ia te o tu uma le wa kai mo si vai ngasia ya ona o tau tala ye tau te lau mai ia tau la na wo le toi vai la ave fa masingonga e su e nga awala ko ke feka ngisi e fa le au nga inga la ukangi o nga ole mea nga fa yai ma no that's not the point. The point is su e mai ko fa maunga po fele me sa wai kalanga o le ai lo me manga o su e mai fa maunga le na le te fa ye tuai tato wo fa tato case le o ta pena uma la wi pito o ka penga even o me le ka le o fight DNA and that's for the court le ala le na fa fitaitele na matua i o talo sanga mo loto atoa ila u loia ia e makua i fi ngau lava inga ia awang i fai se ruling fa pea e molo awai ma fa le nga inga la ukangi ai le se i o mai ka ko su ela mele nga ele se mela ala inga fia le lo fai vai lau DNA le la ka ko su el mele le la mela ko kang ia ma ko fa kanga fa mai ele ele amai fuar kula fongo Samoa ma me umale ai no ai to mo bele winga le ato na le la ko la langa ko la o ngor ko filosofi de mongeoso la mai ele le la wo apiriki ai o ifo inga o ai uma kanga ka even e inisi o ainga le wo public am o fa a o ye ngisi o lo ainga o ko karkalango i kuam fa le anga kuam va a mai ngo kanga ko ka wi fo la ko ngo ko o ave langa le e ngo e ke o far pui ai nga o rua e oi anga ye kanga ngo fika o ku ta o fu po even po nge ko fa finge po nge uso I would love to see them e kai mi ka ke ia e ka kom ka up o su enga ko nga o le mi ko ngule o ke fa ko ai ya le fo ke fa mo video ya o le kangaka le wo fa I been over yet one thing at a time e o ya ki o le mo wake o le morio I have all the videos o meia ai se ka ko kilo se ka ko kilo se mako su e mo mako wa mi ko mare ngari ile ya le winga la le no fa matala le melia kai peila nga le relate ile melia le ali mongi
le ai le se suenga se ami o kong o il fa masingonga ma o la ka kalo fo ile la uvionga fa masingo la ka kalo ale a failo o le asu ele ami o kong a wala ngi fayangi ko inga ruling e ka ai fa lai masa sa o ile ngari ile le nga ole faile nga ngana sa mo e mala mala mai lo ka mai mala mai lo kinga ele o fenga ngui o upu fa sa mo a kaya lo vai makua e o lo fai ai kinga ele fa bela a sau se ka ko ruling ole a fa le nga inga nga saula ia cover ki nga fai ai o lo ai nga mo maku o nga o kala ia fai mai ele fai nga control mai o ku ia wa ko e fai un me ia asiaka a se le famsingo ka ko vai le ango sa mo la fa ngela mo kwa fai ka fa le na tonua ele se ka mai case le ale wo o makua yo ku malosi ia ma o te mo mia o mare lango le ke le fa ko se siku ka ko ku fa ka sir case le ngai le ngawa le wo fa ia o le wo usau lunga le wo usau e makua isa ili ai fo ilanga o fia pe no fa yatu e siri lo u au fa fonga mai fo ia le fionga ka mai kai fa msingo ma me uma lenga o lai fai lenga ngana sa moa e le se mela ma ko wo ye fai ni sunga fa pe ngai i Australia ma fai ngai usila lenga o ku ngu o papalangi ku ngai ia te ula ia o sa moa sa ili ia le mela ya la fai ngang sa mo lenga o lai fai lenga ngana sa moa o lenga ngana sa moa e le se jurisdiction e fai ile ngana sa moa anga fenga ngui e fe lolo la e fai ngoi o papalangi su e kota fai Australia pe fai ngi yes e fale ko ia dia fale ko uro mele la ko vai ele ko fai ko controlling social media ai le ka penga mai o le ngale ile oi fo le wo fai atu le ai publicly o ko fo yo ai nga ia ko ke la lafi ku o mele I'm coming for you le wo fai ku sawa o tau o ainga peka ke uso peka ke kuofinge ai a fai o oe peka ke anti peka ke anko po le alava a o oele ke kuo le mea lea I'm coming for you e uma le ungari ilea ai a manga mo mai iro ngoi kui meia o ke le malolo e ke koe kofu far pui pui kia ya le o fai atu le o ia e ka penga le lei I have done everything my ave foi ngi vangoa ya koe fai koe saukala le koe va koe saukala i le fionga te mai tai loia afkai kele ya danga kele upu nga fai ukala ai fa daily ya tawa o umana matou toe soala pule matou toe tala noa le lei matoe au mai le fatu ato le fionga te mai tai loia ya leone po le fionga ya mangele fa be mai asiata au mai lo fa tuanga le nga ele mama ya ko inga cases fa pea ele mama e mafainga kupu ya o e kupu ya o kaya e kupu ile skanga kaile siaso a le fa ka o ko ala le ala fu o mele le na pa wala le o la ukakalo awa le o la ukakalo ka penga mai a ko fa maunga e sa o sa fa na uso unisi ya ta pena mai ka penga mai ka penga le mai lua fa momonga ka penga mai le aso o le fale mai o mea uma o yaingi ko evidence o mea lewa o tapena ina le DNA ma mea uma pai mea le kaunga le ataua ai pengo fa yaku a o kaukala le fa maongi e kaunga o fa mua la le mea lea o ngoro kou langa pea ia le la ka ko alu lo yai la foi la le karsanga le sa mo le kula fongo mai e kia iro fa per fa ngora o keisle o ke le mapu i le mena ya to ora ko kala fa ko ma kwa be besi sa mo ka ko me fa ngi nga wala nga la solo mai ka punge mele ya ba ka kwa fa ma singo le fa la ngo me uma nga ko ngwa a fa yo lenga lo kaisi e kulowa lo kaisi ka mo king fa popo skam se uso ya malele o malele langa fai ai i Australia nga fai ai ai va ku malele lo kai Samoa o nga ya e fai mai Australia o le ala mela ale fai fe Australia o fe Australia va ku Samoa lo ka fe Australia va ku Samoa fo mai ele a ola ukakalo le va
au kalonga o ko media ye to te observer ma o to uma ye to te fie tusi ma me uma ya o ifo ai kusi piko kasir ma ko case o ifo tusi pitasi na o sia u hata tua ya o to uma to a o ifo kusi mai me mo il ka ko case le a ko fie li poki kala ngole issue na pawale mele to te o mai tusi mai o to mana na o te alwa tu sa mo na pawana o a ule kangi fa mole o a ule kangi o a ue onga su po fia la le me la ia uno ia sa mo fai mala uliko representative e so ele ya mangi mea vilalo le la ngai o a ue fai aku ai ku ko manga le yo le sikanga ka ngai ali fo lang o ia e onga kala o ia la li fo fia ngai o me mela ai o ko ke pon ai pa wana le mea mai na mau tau le tau te o mai a e tau te tusi mai wa fo e le anga o tau loto pa wale le mea le tau te nau mai i avaku au se fai ngi mori anga mangura le fa ke a e se le o a mi o pi o karpe pelo lai to tonu ya la wa ko ma o e kai fo o mori ku le po e ki fo popo e ngo fo sa bo fa pe wa so famsi o como fai aku le pangari fa ko aru se fa masingo e fa ko aru nge ya o fesa ya ili mongi o fesa ya ilongor kai milenga la wengi ungo meya fenga ya yes nga kar kai milenga ko fai mori ma ai nga ko nga apier kai mi nga sen ma fai le sentence o le unga nga la wele ala tala le kai no fai atu ya ta pena o ifo o ko da puloku a fonga mai la kala le wo fa ki oi o te le fia faia se defamation ke le o ingei ela o fa te oi le anga le malie te le lo loto le fa ngor fa sala ngai nei ai se ta pena le le tua meia mo sa mo tu la ngai le case le ya ai ka ki ele le o la utala le o te faia tu ya te oi o la te talo ile tua ile le ta fitau i lumo fa masino ngai tu la ngome fa pea e te ala a yengi au mau meia o ma a o kango e fai atu sa utala pe a wafe personally atawa let me say this ai o ke fa maru lu ko fo inga ya upa anga fa fe ngai nga mai se o wafe kasi ma se vai la ko mai kala le a fai o te alu atu nei le tino mata tau lau le kingo e mo i uma me yo ke la uai oko ai le ai ma se me mo yo me ngai ko ke ko ya o le ale wingo la utala a o fai atu e ke ngoi kangaka a o fai aku e ke ngoi e ke ai ngoi e yai pinge fa mau o le ya ke uri siki o me ai ava ko ku lisi lunga fonoti o me fo ina le ya te mato o me o mana e me nga e ngoi ya kupe kangaka ngai e sola i meleponge e ala ko foi fai ai o ma lepe ai le pattern lenga fai o i melepone au stadi o la ke ngofo ma mangame a fai o te fai atu e te ngaoi e mongi e ke ngaoi e makuale ai se o la ukala le faku e ke ai ngaoi mai fea a fai o ke fai aku e ke ngaoi mai fea lai ko fo email la Christchurch fa fonga mai le winga la utala le utu fai atu tato woi me ta opine fa mau o to wo personal a faila o ke fai aku mai fea ke ngaoi o le foko usau mai Christchurch anafi o le lisi le usau ma o mai la loi kanga papa ya po mu la lu o se tasi o li o la ya o ngai la o nga sa mo e oi le pa ila po mu le ngai so la euskaria le kongiar ku perkama male ano ai tangata ila lo o mai fo ia ja report yo au tangata foi le nga e mai sa mo fa yo pisingi si pe yo fenga fa pang ka ngaka so a faila fa ya tu sa utala e sa ka ko me mai ai mafi a fai o te fai ya tu na tuli ese o ele ekalesia ma pa ulo foi fe au ngor kinkiki I have proof
ko kiki ko ekalesia uma singi Mount Druitt na matu tala noa ta uma mayale mel na le sau lo ko rua kangi ru mo ekalesia e sao wa e fia ir ka mai mamoe ai le haru mamoe sao fa ke ai lo mo ru mo ekalesia a fai o ke fai aku menga ai a fai ka ko cases wa le o fatu o la lu ile ya o ko o la su o me o ke fai aku o su o ke kau kingo a koe le mawhai over my dead body ko ke le mawhai ko o su asia a wai le ofi e mango for whamasingo le meo le mori mau le atau le mea o le mori mau e sāwa variaku o le mele yei ka ngaka o le kuwai anga fia o kou whamasingo ai kumu aku le au sāwa variaku la ngai le ngale mawhai ko o su ya ala le ua le ala wa afia ile ngari ile a fai e malolo ngutu ile tu langa o lo fia lau pona malo fai tala fatu ia e lava ka kali fo ipuapua ngai o ia te oi lo kala nga Malo. o sa ilinga le na o le me ta o le amio tonu mai o te fa fitai fo alo winga na le fa tu la utala le te wa fa fonga mai foi o ko yo ainga ma ka ka ma ko hu wa e tele fo ile au tu lo le do be fo tele fo ile au sa tu paitea ma le au langa lo ke ka ngo ko hu le ke o ke ma ya uia man e to te dali mai o lesi o do o matua afi mu le feloto le nga i ma le tau fa le nga po fia lava ke ngo fo ye ke o ka ngo aku mo nga o matou nu sa tu paitea sa va a fai o oe le isi mangi le te lafi ma e fai tala fa tupu e fa fonga mai oe le al tangata o le nuu po o le nuu fea lava a pia po sava a fai o le sta mai mangi le te fa tu nei ma e lafi ma e tango fafanga e te tango fafanga ia si ngari ile le wa fia mai ma fafanga ia la wori ia fai pula e me pa fai pula ia ono lo to le anga ia te o le ma fai me yo ke fai ali foi runga ka ko wor keisla oi foi runga oi fo ka ko wor keisla a vai pawana o le me tupu ya o na o lo lafi e ke ola faia inga e te ola to ele e te ola fe e te ola io e pawana o le me te faia ai si la li ato Malo. o a yengi me fa kangi mai ro ma tonu e mawhai ke lenga o whaia. Mawhai e whaasala lau i tele. E alo lofa tu fo i tangata, e tutupu mea. Aisea, la ngai le lei yare loko e whaia i mea. A o oe lea le tangata o tatou nuu, po sa kaua, po o fea lava, po o sa tupaitea, whale lima, fea lava ngu o ia pia. Nga o loko leanga ma e lafi. E te te iaua e mariu whaafua sei. E le masau mea nga whaia. E le karangofo ingisi ia oe. Ewe. O le ua whaia tu sa o hala utala lea. E maafua na e loto leanga mai. Leanga e te le ma whaia mea ua whaamangu ia ilea kua ilo uolanga. Whapenga fo le sunga lea tau. E o whaia oe kangaka loku ma me whapengi. Wai kasia kangaka lea tau. Tasi nei tangata o le matua afi mumu te fai atu o le fautuanga le nai avatu o le sailinga o le amio tonu o le vaisu le ngar kako por kalame lengi me vai la le o te talo tuai me se foi si mato case le fai samoa le ai le au na musu o mai kako case pe o ke aruaku pe o ke le aruaku fai aku la o EVL fai atu lunga e le sui ai e le suia ai lava ai paule mea oe lea ke fia e ke lau mea ia ka penga ifo au wha maungianga that's it ka penga ange au wha maungianga ka ko whiko ai maka upura Malo. Manga ia finga wala loia o whakau kure finga wala loia ngei le fiafi o mbrira o loko lang finga ma kerenga foi manguia lang finga loia foi nga tai lisio ia have tai tele le team legal team fa tai pena te fai atu
na open lava matatala lo loto il tamaita iloia na ya taua la lo foi nan faftai mai la fionga ya mangele mai mangele asia tai ese foi to inga tanga te ai oi o hau elengi o winga ngaki ai kua what you see is what you get that's me o wili fa pe yo ya ku ia ko kami ku ko fa ko ya mama li ai a wo lo fo se o fa ko ese that's me e ngore o nga o ya o ro kama mo kinga a se ro fa ko ese ai le o kinga nga o winga o la fa matalang langa na fai no fa tu si lo ya na fai ya utala le nga o keisa it's political affiliated foi lele ku sa pe ai vai ku ai I wo ku mai le malea ku mai le malea langa ma fainga fa pe ngalo ma fo langa o fa ku okay overprotective la case langa o le case le it's like e ko kiki fa makala elang langa manga ku ole to know what kau muri vale fu I me fa ngale kar ngo mai le issue ai fia fai le turo a me ser fingele ma aka manga kala vai le mapu ke le ole ke le mapu social media ngi kai ke le ro ngalo ngo fai mo samo o fa file mu ala kuno mari ile le nana o foi atu o kangi upu mangi kala ai lau mei olea lenga nga koe fa nga vai tatou tala matanga artificially la nga yengi au fa maungi nga popula ia yo makakulo keke ia yo makalmelia nga iloa o ai nana ta ua o ai lo ai nga fa ya ku meia vai awala le sola awar fa kanga fa mai langa ngo auskadia o mai kadi meia o mai la no fa ya lo si tamai tai lo ia fio nga mangele fa mangele te vai ha o publica la kala nga fa va o ke fa ko ese aku ya ki o e loia o lo uloko ngo u kau va ai aku loa i va e mea ngo ka va ai aku ai i affiliations ma me fa pena wa pay fo ilele wa u kau wa insecure lo uloko o fa pe peia ya por kiki ya o kire manga o langa langa o la o keise every later nga I e fiwa ka ko ese me mal por kiki o ile o mafua nga langa mai ma lau ponga mai le nga ile o fa tu lo ai paua le ngai o la o ka sanga o le kala e fai o ile o kenge e ko o kai mama ki le fai nga fai la upule loia aku paua le o la o ka sanga ya ki oi la avaku lo fa ko kuanga la makua ave ese lo ma fau langu moanga langu mumu o ai kala ngo ai o ai la ave ese ma lo ma fau ai paua le o la uangi e ye le upu e fai ma vaenga ke nge e ko duo kai mama ki fai nga fa mai pe fe wa yo kapakua ai e ku mau ka fer fai o fa ku pe fai kau ese ngi ka kari ko hunga fa por kiki ai ono uloko ia e fai fa maungi langa wa afia o kamali angai meia ama fa mai lo le mar le fio sa wa fa mai le fio ngai si loia asia kau ke le polo misi aku se mangu malo manga ia I like fa mai ke le polo misi aku se mangu malo ai o ke polo misi aku lo ko mai ma mea ho ka penga inga e ave ako ye ai ka ki ai famsi o yanga ke fa fai vai o ngala ke le swinga la fai ka ma ya la ka mo inga male famsingo ya male ka nga fo ma demisio ke ba ku la mo runga langa o runga ai la wai ela foi la lea ia tatou le tau te lango le sa ilinga o le ame o tonu ai mese foi le case nei ia taunu ua li taunu ua tatou te talo tatou lango I faiva o fionga le tamatai lo ia tatou talo iai ango faku wau ia e le ai so ka mai mangu popole se me kasi le atau stasi
I have nothing to worry le ngai mea. Paulo worry. O le kolosia e o se vai o se kuainga o se povi fo ilele e ongo le fale au ngai le keise au ngua mare so e inga e kauli kinga e ba le winga pa wa nga le mea le au ke kilo ia uange ia mayangi ngai me o jurisdiction ia uange ia mayangi ia mangia ai lo nau tai ka ko wo bring evidence amai kong my evidence that's it ka ko wo ai kauli kinga iyo ya ele mana ya e fa penga foi lá mele ka ke karango ko ia le ala malanga mele same thing awange e fayangi harmony o le mea le na le se uma mai mea o menge yo harmony agreement ba ke pe si harmony le me foi le la ko fai mai ele ia se ko wa mai se kopia ka o harmony agreement de se kopia pe se na wa le yo nga lilo le ko nga fenga fa pe ase vai foi lá ele mele wingi o ka ngaka ia nga guilty le mele o mo kwa la wanga le pa ve sia ngi mengi ala na ya le problema ma honi ma kuile e pe na ta fayet e matua pe o kala arkus pa io ma mau si sifo ma sa sae ma ku ma sauki apena uma le ia te ula ia le te tauna to e ni harmony agreement ngai mea ia o le taimi fo i tatou te va ai ma tatou nau ia i fati no ino o dulanga o tatou ia ma su nga tatou te talo fo ka ku ka kalo ia fa ke le inga ia fa te le ina ia ni tangata loto te tele tu tonu mtanga ruenga o leo ma fai me tonu ma ria yo rau kala ia kau ma fa soa fo i Malaysia o angeru kausi ai fai mai le tala ia te o le mali e o le taimi le ar vai aso tonu ale la ta pena le la wina o le ungol fam sinonga ale sunga la le mali to mar to ono fa mai le tala sia o angeru kausi le ma fa soa fa sam mo fa mai ke ro mali o walu le official pare mia vai aso kongwa sia talena lena lawa i lo le unga muri le unga sawa o walu la ye sia o mata up o si matu talu sanga e le talu sanga na o le vana tau puk se no finally ma wo le aso le no vai pare mia o ku ro lai fa tali i official fa tali fo ile le fa mai asiaka ke va ai o ele aso lea a o kae ao laudei unga. Ke va ai ka ngaka uma ia i kokongu i e o va ai pare mia maka ngaka whai ngā ruenga ia le e whasoloa mako. E whaakala sua mai fo ilele ia mako wha mai ia. Ma ngai ar ngā e orsonga avea umanga ko maka upu ia i wau kei roka e ao suit ka ko pare mia. E lo fai atu. Vai. Soli. Fa koe maka o kia kala ka ngaka o fai ngā ruenga le official pare mia. Ala fai ngā ruenga pare mia. Le fai ngā ruenga. Le o ku ka kau iai o ka kai fe ka kere i o au tono le tono e o tamin pare mia i fia me ka kere i o fa kasi ko kongo le official manga me. Ia wa ho security do ho nga ko o le kule nga po me la ka nga. Le la e fai atu la utala. Fai mai kala le fai mai ki roi. Ki va ai pe e la maka fia le au fenga ruenga. E vet i au fenga ruenga por e fai mai. Ia o le maka u pur pare mia ma ia fa ko do ngai kingi. Ia mai sia wa ngai ngala ko. Ia o le maka upu ma ia o le tom tau e pila kau me ia la vai ngale ka maka upu ala ngai ka kau nga fa ilo i maka upu ma e fa mai nga nga fa ilo ko e fa mai kani ma ia ai vai o so ka u ma ye me ko ke manga o i bo ki ro ka e o sui ka ko par mia yang avero ela o fio ngar par mia ai ngi si ka nga maka nga ku kuri ma va nga fa
ke fai aku dei ata gor mo kwa la le ngau ka e vai ka ko e fai ngaru ngai o ma ka le la vai se ka ro ka fa pe ka ka ko mo ko office o tala na fa mai lo fa mai nei si vai nga ke lo mau ke o ese ai fa mai la ele si se la tala mai na mato atu tu tonu o mo le vango o ko ha ne mo ang fa ko ka u per mio o ko ka u ra ka u la nginga la pisa i fa fo ole o la ka u la ngi sui se va ai ka ko i ai ka ale maku ayu la le ang ka so ya e fa se me ka fa o kai mo me nga ringa lo ka manga se oi se kakor marolonga kakor wadi hai foi se mia ka o idea mia o de foi ngofo so visiria tu na mai se silunga le tale nafi na o mata pokala le kiri vai aya se ro wadi ia la wadi ia o ka ka mo fo ki ma wadi ia mai se kiri vai le fa kai ba ku so ko ka ta jor marolonga so ma fa ko marolonga foi mai ya te fa volta tu pokra me neve. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassy Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685.
joy fa jalo fa le jali mai o le proclame malolonga de vanga la fia fina ulo super liminu te ni tu la ono o lo ke o ne meno ke aka ani ya ka o fai ka ko me o vai ku disi ko ke o ka ko fans my you promised yesterday. Okay, fine. Ya ko wadi de mere ya iso di. Edward Malaysia ni. Ko fo e pa de fa do ko. Makan pa Afrika uso de ka fence. So okay, fine. Ya ko so le mere ya o ko wele ai se me ngoli. Ai se me ngoli mama se pour mele yai. Ja, je weet zo kan of je leeft voor je. Ole ja ook tele fa pe te fa ya tua to be honest. O tele yo o to no le official le fio ngai le. Ole pare mia. O tele yo o ai to no to lo wa. Ai o le akala sen mai. Ya. Lang ole me ole public like kilo la fa tali tu sa la pe le va fa tali foi le o luma le me foi o ka ko lenga kan ngo ye le o ka io pe ya tania mai o ile pe ye wa sa security police le fole sa ka vale il palmi ya so ya ka ko nga ku mo nga ya se ke fogi a se ko yo ka le poku nga fa ka ye e poku nga Pokulanga lengo baile no po mele akale. Ya, la vacu. Lengo ngaringario. Wala ngafo lengo mele ngario. Vai, bola va se mese kasi ave. No inga o me e mu uma fazo. Olha, é o titau do anga pena lue, pe o se te lo ayo se vai ngol proketi. Io. Proke tiene ese proke. Atua ia le pena halusi ioi. Si tangata wala de ka uang e se kinga po se kama e wa ka ugro fe eva aida e le pena halusi tangata e alu e ai po como faz eu ka ki ro po se me vero se vai foi ka também com cachorro. Usala ka wa ko amai ai mar ko akeli. Yeah, okay, car, can we have that photo up? It was a photo that was sent by somebody. La Naiton. Yeah. Yeah. Okay, that's it. Yeah. Oi foi fucking. Okay. Ya, o ke fai atu o tau se. O ke fai aku ele ai se mea ngole ngai ko ai ele ai se mea ngole ya o tau. Pese fai lo inga hoi miska leo sai mo man miska lai kai mingai. Pese fai ngo se fai ngo fa miska. O mama le. Ia, leite o te langona o se si langaru ke ngaru sko ing langa pia o mangufo o le ye le focus e fes focus ya pia oh iya sa ora iya sa ora la for ngol focus le ke la longa ayo le firo inga po se focus po ngi ya wala o le fai le iwe si ki fai ye po se ya kusang ekuai mai mea rims Vako ekuai mai ia mea rims ai vavi ai vavi mea Pois wako e senga hoi Pois pasa onga Ona o se pasa onga Pois wako e senga po kaino se ya na wa uma na matirunga aya na wa uma nga makuirunga ke ofo ya uko
Yeah. So, Carl, if you can just have that. Ole, wala lenga. E fai fa che le kiki fa le uru. Ka fisilia kuia skavoli o le alongo a. Uma ka fai me uma le wa marielo loko. Or miskano le pa ko wa. Ya, le na wa vatula ya. Iyo, na wa vatu ya utela ngona isi va henga ile isile. Ya. Ne maenga na oye. Or melele ukifanya kuwa ya ukuya. Ile haishe mea ililo ikangaka langa ora ekinga loko kanga. Ekinga loko kanga. Oi ke rola. Ele lo pose kaufinga or makayo laksen. Kaufinga. Fai ki o sao. E wa o pia. Wa pia. Okay, yeah, okay, Carl, can you just edit, do the picture, zoom in a little bit? Me fai office kusi me ngari ka ki api. Yeah, because people, once you see, they miss him so much. Yeah. Yeah. Yeah, okay, so I think that she always hear Carl, so yeah, and then Fatali, hold on. Yeah, orang ngawa fight text na kamera. Yeah, Lena, thank you, very good. Orifisili, okay, la longa ya uya lai langa ye foi le sile sa haru mo foi. Nega mo ke ai. E ka ka mo foi le nga fa tu len. Ai mo la. Ele sia ka en kala ma yer ka ko pu. Ele ku serar ka nga le ya ka wo. Ku ser ka nga ile sia ka nga pu ya. Ai le ka pu sia ka nga len ka ngo ma pu le ko. Ini kau suai ni akama ni evidence ya nai o te lona ai o se vai ngo le fautasi ole kolula wa ko wala wo ke focus ya ke lo vai ngala ngol te mo singa fu la malanga i oi ya po se au kiki fo ko ya po se au kiki ya ole ya auto te pole o tole auto te pole o vai tu e share mai e tangata ya le posta o vai tunga so tango e avatu tunga mai mana ya fo ile na te vai mai ai ele se faina e la uti la tango e vatule o lu te vai tunga ale share mai e tangata le posta le tamalo o le atinu ya e winga ile ese articolo che le articolo le so kikilo aku oh la observa e winga matua case and Carl, if you can put that screenshot on fa mo sila mai ile poster kamano ai tarusio in New Zealand no not that one, there's another screenshot. Carl, what are you doing? There's another screenshot that I've just sent it to you. Si fetu la dala le. Langa le tango fai langa post ai to share lunga. Ya. Ado winga la fa metalanga. Si evatu pe lunga to te fai tau mai ai. Tu sa ole report mai ele observe ma to case. E fai unga walanga o mai ana fai tar sanga loia. Ia o mai ana ave taru sanga foi le ila u taru sanga fai atu nei la u fa metalanga ile tolo longa ia la fo wa umana ave taru sanga ale tu tete e mafai yo na fa le nga ina na mato keiso no la fai Australia e fato fai loala le fai unga le ile aswangi asolu I think ola so vale nei
pe tau sa o ya ai fico las frele nei e fai lo ai o le ala e au mai lunga ele observer Carl, are you ready? That takes a bit of just post it up the as it is o le winga la utala le ala au mai lunga le observer ale te vai tunga la share le tinu ma fai ai la na tala ma li la na tala le fai ya le se umang ko sila mai ai wa mela yo ke fi fai lo at ai o le an pain of ya tu talo sia o inei wa ma na ya la le wa ma na ya o le okay, can I have that on the screen? Thank you very much. Yeah, this Friday. I think this Friday la we fai unga. O le al fai unga tala sai fai. O ya ala fionga ya pali ya la toro sela. Ya, o le tulanga na o ye. O le lai au mai fa pe ai te sila ile fa matalanga le tinu ula vi foi lunga. Ele le ya si pala ai o la umi. E o la umi ai le lo faiva. Ai mai. O amionga ia le tu inga fai pule fa pe. Mau te loa ule fa te tau mai ai. Wa foi atasi le tangata matua e una fa le tonu lona fatu pe. Ile o ono ia te. Mo ia. Tasi le tangata matua e wana pe si o fatu talu lo au te sona o ono tele. Le o fa ia tu le tinu au e te sona o ono tele. Ya. Ioi. Le o fa ia tu la utala lea. Tarusia o nei ni usila ai se ifanga ia tai au to no fo le mor so vai pete peute vai ia te o sauta tala no ai o lo fai post ma e fai post pe o se tamai o le au te le ia rua tu atoa i lau sunga e te le ia tu atoa i lau sunga nga wa u te lo o mana futia wa elise ai o nei ngalo o le tele ma le tele o le meta o le laulau faiva tau faaleanga le ke ferua i maoi leanga le kau ke kurkulia la upulea pena a faafofonga atu thank you Carl a faafofonga atu le tangata ua malepe ai le vaenga faupufai ona o lona laulau faiva leo lolo faiva ia e matua e leo le lei lo faiva leanga o lo faiva maisi lo faiva lenga kifa ko ai mamaka nga ai le fast lenga uma kungi ya au fatu tangola o e matua leo le lei lo faiva leanga a le nga leo e kupu mai la wa mi o matanga nena deu fai atu ele ai lava masau fe au tasi e te tau fai mai ai fua e sili asi pala ai e olau a foi o tau pulenga ia o tau pulenga wa o ele si e ke lafi ku o kau pulenga nei ai le leila pe a le leiwa le no talo tu ya o el tafilo inga le taimina esa vali ai ile le mole le mese sina fia ai le foi pe auto vai ya o ile mole se yo tala no atu ya o te sa we fa sino mai po fe o lo foi vai ta esa pe lai le mele na ya ana no fe tu fa pena o ka mo foi le ka ke maram la mal li fa ye e fe oro ta sile tanga ta te pe no fa yetu e le te le lu to foi wa foi ola ngaka le le o ko fo ia lo ngauso le o ina le na tango betray la audi ya le o ko fo ia o le lango mate le atasi sa mo o fa ku ele mele ele ska fa le ngar mele it's a real talk and it's a fact o le tangata tonu ale o le fo la kala le o oe foi wa fu ai na muri se aku maolo ya umeya ere jiu o olo ia sai le amakanga asa o halo nga mafofo a o oe to atasi e pe te tavi o vi o foi le pe se anu feitua le ma fu ai wa nei
wa e fai ngei ma e kami ngei e eli le lua o olo fela le ua iai le ua pa uai ma le toi fo i mai ai ke ai olo ke ai la uli ke fi me alu ma opo ia vai tatou iai le ua uma enga tia i olo tia i fia me ai ke pi i ala ngai ke ron ma vua ngai ke fe ai i lau kamale yes atonua e te fai ma vua ngale na ya la yona e fia i wa inga nga vakua ia u len kusa u ka vale ia leva tele i fai pisini leva na olau freita mana mau me ya ai pengo fai aku e te fia tele ai fai au pa wale ole me this is the only thing e kele le ia atula utala ia oe latino o e foi le si to inga minister o ia fai pule matua fa palasi mai ya le mea mapu e pu e sai ai o ele skanga kalenga makua pasasa ila lo matanga ile e te nofo fu e tono le parliament ai e te nofo fu i meanga fa tonga fiti wa anga le ila palo le ngauso o ele sira ke kui tifi ku e ke le sa ko ya kala o le tal no atu na ai pawale o le mea te fia ai e te nau e te tango influence ni fai unga fo ilele e fa e fo ilele inga e fa o ilo wika ile skaka o fo ile te ilo le lei e ke manga o yo o la ku Samoa wanga o la ku Samoa fai le kangia limongi fai le kangia fongo koe fai le kangia ai ai fa moe ko kamala ko o mkanga ruenga o leo e fa moe action e ko kamanga pa wana o me le to te nau ele ai ma sisi mea e kuke ngau ia ke au fa pe olea ai le ai fo i mangi fa mau nyanga sa o nga mea however le mau ke ku inga ku ngai mo mia ke le nga ruenga fie fa ka ko system Kongo Samoa le ato ana ke le ama se ma ka runga no awete pole awete sa oi awete pole awete lote e kuaya ai fai mai ia e ono sai ma e o ono ai pia te pole ele ai foi se mea la amakua Russia i fu wai le se ngai Russia ni se mea ai le o sa o kanga kala handling god vara ya ai o ke kakalo yo ko va ya o i se me kai mi le mo e te talo i se o no te talo te la no langa o ke le manga o ke ke post solo mai ale te fitawi ya nei se me te fa ale fie ya ma mai i ka ko kalmo e sauru wai skapu ki sauru ngor por kalame na si ia o ilunga ma faki ki o ma salafa oi o inga so ngi campaign mo o e markai minga kudi e sei o e kuila epa tuli matanga ai o inga kelese ka ua ma se nga to e saulai lunga i tato no fo mumu ya sau tato fa so ai ma tato tato no ai se me la ai fu na tato i ka ko karango ka ko makai o ngu ma ai nga ka ko e se me la ai fu na mai tato no ma ai la so sau lui challenge ia le lui lo fa tu sau pe sau explanations langa le o fa yatu sau pe sau explanations wa o me uma ia fa mo ngai tonu le vai nga fa o ele si lo fa vanga ma fu nga mare pele pe me sau la ka ko fa so ai kangoe be a real politician ai sau fa so ma sau ki fai mai pe ise mafu anga ile sa o tala le fa yatu la wa fola tule one of the later one o le isi me piko i makanga ya ki au ile tangata o le me pito i matanga o le toe fo ia o le afo o le pusi fo ia nga o le me manga pusi mai e koe fo ia nga pua inga wa o mele ye le sile le uma kwa ko e chapipi ya kango e uma kwa ve ko vi mai lang ka mo le ala o ko vi mai ai na matu wai
Aka, ka ke mo se vai aku. Pe or kia inga e feo loro le pa fa i kia inga kia ia i ma tuli ia i tu le. Ya ali sa fueron cara. Ah. Maior cara kusi oki meio foi kulepa. O dia tinha foi cara. Ya raga. Esa. Meio foi kulepa o cara kusi oki. Ya tatu vai la tatu i. Ya lela. O tangata se ua le lo mama. Mongia. Anga fa apea le wo kai rongi anga fa apea sa upolo kiki fe mo wa i fa pengi. O ke le ro para me ka ke fia ka kala i fo i runga pa me ore kuringu per kuringo fa sala. Ore me ore kuringu o la ka kaimi. Ba fa se me mangu ye ro kai ku ma ro pa nga. A ore me le nga uma nge nga ko wa fo fa le ma ro. Ai ko ko pala lu ele me fain ko io ko muri ko ka inga io a le foi la eto so mai mai ango eto no o foi eto ya a foi ora nga lo fia ka alo ke ka alo mai ai che o ngo fia ta alo ngana o te matua io o ngo fia a foi nei ngalo sa o to tonu o tu malo e lima sumantasi na o mai tu ilangi tu ala i lo fale mangele ma no nofo ma momoli mai lo ko nginga ori ku malo lo ofu mumu le yai klunga le loku na o yai fo i fono tanga o ke mala malama fo i kupe ma mea uma fo fe ufa i ya a e fi manga ola ka karango i menga a mangoru ngon fole saula i ka fa karango so fa karango o e ma umle atawa so fisiringia o ikupe me umanga yes abango sa fo le vanga lima kasi ele sa vanga le sa kai fongo le sa ku wersi filer kai inga io e fucking ai ma fia me ko kongu da fe o fa ye ka ko ka ma ka ko menga a o tu fa yetu a au pe o ila lane alu pe oi lau lane aweke ka wo so mai le lane le media le angai o ke alo faku o e ile afianga o lo fatu le wo utala no mama atu aweke ka alo aweke o so ile fola fo ile le aso uma e ke le nga fakia e ke le lava kakadi pe a fa sanga aku le media fa sa mesel ka kai ese ai si me fa sanga ngolo fale ya oe e le stala vane ai le ataua e se me fa a au pe oe au oi lau lane au te fa e se ka se ke le por kalamele la ka u fa sanga mai ka se au te loa au te ngalo ya o te le me le te loa na te loa le ka ki lo fa kasi tele ai karo aro pe o le isi ma e fai posta nga isi au va nga la e nga le ifso swangi ya oi au ai ke ka u fa sanga ka mai isi por kalame matangata nafso soani ia oe mua a fai wa e decide ke adwa oe ia wale ko yeso kari kungunga ele meang ka ko lango fa kasi ko ya uko please aru marfile mu a fai wa ko fo ia pua inga fai madiem fai ngu ai aua e te tautam fai awar fa sa vale ha fu oe isi kanga e wo fa tu mama au ne fa valea o isi foi kanga kai fa ia fa nga pisingisi o ngi kanga ka fo yo ki so kanga ia yo ngisi fo yo ai nga le wo fa tu ya ele tinu Wayne Fong e wo fa ja o iska kai fa ia money transfer ma me ia ma freight kanga ka ro ai nga so please le wo fa ja joy o tele mana o so ai so mai isi me ma u vakua u marunga I ke lo ma me fa au so mai le ya focus o ro ku malo a we ke ka aro mai foi meia ya le na la le tati fe toi le ato ya fai so o fo ile le te pi te fai tala fa tau sua I pi te fie te o sauro ia na ka mo po le pe o fie fo le karikarie
fa moriele ya si de po le ka pe ba ka ka le fa ka ni a mai fo ko mo ba ngale ka le mo le pule e fa nga ya ba ku la oso le ki mo fa menga ya Andrew le mo dio ai le ma mo dio le nga sa le le i le ku le ana na to no lava o tala avere me ore tau fa leanga iro ikala o alo pe kukusa wo ya Amerika wo kala ngoa i kangaka au se kalia ngi usila Samoa ya fa paure nga ya ai au fia tala noa i lango o mato lo faiva o me ta o lo faiva fa nga ele tua e su engi ai masuaki ai runga ko me pi o nga sa fai ai wala le pe e tala noa mai le nā mea ma focus le lei oi lo tofinga le na ua iai ma enjoy lo last time le na ua iai ai awa te fai post fo ile ma vanga fa pena ma fa e New Zealand enjoy New Zealand nya ai le ole a te ua ma i mause fai pule fo ile le su e tuo ni tala i ni ko isu nga kalai i o fai unga la verso nei e mai ele fai unga la fionga ya il famsino ya ala la toa pali Rosella ya petalia pele kadia inga ne update takule vangale pe na tetalia ina yes o la talo sanga la sa fa leo e la uloia ina ia fai tupea la u o ni mau fa nga ile AVL le mafaina fai la mafaina fai ele se mea la fo e ya limongi mai ko kele umanga ele o remember ele o le focus o le mele o le focus o si unga ile so ala fua ave tonu le submissions ale tulela e talo sanga ile fionga le famasino ina ia nunumi ia morianga makongi fafo ele ka kaunga faia ai ka kala ka fa le nga ya Samoa ya ole update sa ole na le vatua so ole lai tau te fatali sei o le so forile nei le mai le o se fatu fala inga mana tuala o me nei ila ta mai tau watu ile fa manino ina mainga ia it depends lava ile fatu fala inga le lei ale fionga il famsino ya ko mo wala sisi kala iku aku maruma bai pe ase yo ole so Friday night let the court e mai le la to fa unga ai ole aso lu valu mo le se update mo ole aso lu valu you like le na o tolo ia ile mato mata upu e lau ilo na e tolo lau wai aso lu valu e o fa ilo atu ole aso lu valu you like na o tolo atu ia no winga nga uma nga failo mai le finga ngalo le fionga ka mai kai fa masingo penga ke kadia inga le fale au nga inga o le kangi ia penga ke kadia inga fo ile faia ko la uia provide out evidence ko se winga nga pe fainga provide out langa lawo o uma evidence awo o uma ia pawala na vai nga le la failo ile sfroile nei morsil fiel to tele o tua la ia wai ka eka wolo fa so ole this is reporting a saule le fai unga fa ka inga ole ale me ale ata oto iai etalia ele famsinonga ia le squash po le strike out ole case ya longo winga sa oi e sa nga ngali ata o peno fatu no winga ko ngi fa fola u la ukangi ole ale va ia lo fo ile su engole mi ko ngole me ai lo winga ole ama kwa mu fa afi lo fa inga ka ka me le mo ko ki me ko mo e pare ko ya ai so lo ngale le me uma ole so lu su ma le val you like e fa ye to lo ya ole report le na ke o fa pe wala to tele ni si ole au loto vale fa mai
ia kama vo ele opisa mai le case langa case ma kango ele poki mai ale o fatu nga warwa a ole li poki sa o fo nga ele aya ma se si vai ngai o kau felang ulang wai o le kama sa war nga wa bak ya se tatu a o le ngari ila le kaunga sa mo lai sa mo nga e tau o ai inga mana tu mai o ai inga e te tau na toi fo ia tu tasi le vai nga le ngango fo tasi tau fo I mole it's a public information o lai sa faatanga mana tu le vai nga mua sa le ifakanga malanga ifafo ai na lua ia lua fa malia ina le fionga fa masino ele apalai le sa le nam faina tu matau ia le aso tau toi fo ia tuai o le fo ila sa la toi fo I Samoa na la usita ia le tūlanga o le o le vaenga lea so e whaila le taimi lai toi apalai la vai toi fia o mau atu ia te aula le atau and I say this openly I have no problem as long as e le sa problem le na mea ai pe ko fa e le yo sa ili o le mi o kong ai le se mea la e fa ku no la uta o kele o posinga la le mea na o le o mai as long as it taula vana na awai ma pia il tūlanga lai e le whengo vivo le whengo ni poki la kamare le o mike le mafa kia o ngā mākua le mere ia mafa kia langa le mea ngara whai le nā awelu te whai atu ai le mele e whaasi fwoi po kalame le hai awana I tilo mai whapea o a ur tangata le a whai pe fo le mele a whaia ke loe oe o lai yaingi au mori mau kuku se mea ai kua furila e whai wa a o inga e a pili se kula fongo me mea nga provide lo iei provide ai loe oe o lo whai kara wha kupu ongo le mea nga e wha longo i lesi malesi sa oi la ia ele visi o le sarapa la tau runga pokla bele vanga fefile tau isi vaenga mo ka o ko e ka fa I lo me ngale ngalu ia fai lo la va ka de la va ka fai lo inga ya to fa mana tu la so tae la ngole o tae o le barbecue le remember that one barbecue Carl from what if we can just have that one more time I want ingalo lang or fundraising ne mole so tae o si vaenga le fire knife there you go family fire knife show barbecue fundraising la so tae o su tala le plate ya fa kausa barbecue le midweek if so ni ia ile malanga stasi fo alo mfana we malanga tu is fa moi Australia mo le aila wafi ya mela le ai su to if so ni fo Italian na ya lo mfana ya tato fundraising na ile so tae ai mo le so to na ia for Saturday coming is the Fauci the Fauci will be this coming Saturday sulima dala tau so Fauci ya tato filo ia ina Weymouth Melford Park Weymouth faafsanga I tonu lava male pamukesi le pipi le tatia mai le to mai tu le swimming pool ina Weymouth man rewa tonu program tat fila ila sotaya ai sira manga wale to mari la foye fonga vatele potol to tai asele tu yama ame asiatum le atawa see you tomorrow ka ko fila taya sifo Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. La Usamoa, Paamua muale atua, oia olo ufamae. Aomai nipua puanga, paamalo situ maupea, o te alofa iate oela Usamoa. La Usamoa, I say
pese pese atu mafamatala Lo matamo fiele mafaya upuna famatala Uanu berata sifo ioe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa Faamua uwale atua Oia olo ufaamai Ao mai ipua kuanga Faamalo situ maupea O te alofa iate oela Usamoa Le mawhai o nanamu tu maupea O te alofa ia te oe la Usamoa La Usamoa La Usamoa Faamua le atua O ia o la ufabae Ao mai ni pua puanga You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Usamoa. Afio mai a I lau ainga. Le no whanga e matua whaata uaina i so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seato, siaki mua mua o pepa balanga I le malaiwa ane le tele. Ona e a ngai ne I lau tūtau wani o lo o iai le tātou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulo whalero lea I se wa I ngai matua I mahofa tele lava no na mātou ofi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuku mai ai e le eisona te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga pupua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu. Le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong we will survive. Yes, it's safe. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800
258 638. Join BlueNet today. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. Sai fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nail mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te whasoswani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma whasoswani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mato ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se whasoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the
sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.